free eye ohwim ana watoa yen ya kire se ne nkoma woni ya bone emu ohwirem awade ama binum anya baabi agina yie ebinum nso awade ama wonum abrabo aye bisi basa ya wonum hunu ne awanya won ho kra eno nti ma me dina mamele watrase eno nti yema na kwaba na yemisa ne se ne nante se ene se hya no so ma me se October bosome no ene eye ne de to so eye dumiensa e wa fe empemienu ene aduonu no memo akwaba so emra Adom TV wa be ne se yede wunyina na di dwumade ne tena se na ma me dina mamele me ma na kwaba ma me na how to say Yankopon adom baby aye boko ene edu ada untu be Yankopon adom mama baby aboko obe mama da mesre opa anti mami ja waje aze na yenko mama area wo na anam je na de wonam ebacho area de boko ebacho mene be me bi wo nkwala miensa na ben fie nani be ma ne de me ba se matu na firi ni fie a wonya baby ntina enti efre me ma me bai e ma me be chiechire mu na me pa cho asam de enti amasan ba ha nyina ne se no de enfie 9 no kwa sa bre no emsa fe na mo university azaze enti sa ko wachi kura ne mo asam ne nyina papa mate ti asam pa cho ba bi ehia me pa na se me be boboso na ubisa me bibia na mayiwa no e kwan ya fa so a wushi abemma no waye ohu ade den na wutimi ne nanti bedru sam pempenso no yemfa mfiri ho na yembra ene wa pa ai no wada dia pa so ze yenti a ye hunu ba bia me so me hunu nsembisa woni anop mesipeti ko shase me ba cho de tiene se na me ya anyu adwuma okay na ono so anyu aka driver enti na me supply anyu ti na edidimu ama me ko manim se me to asase na me amatu manwea nti me hyase esa emu ana me di hia no nti asetena mu kakra na eba edi be piem okay uhia no uhia na sen oyo ho ade ana se ba to ya anware da bi okay ya anware na so ye won kwala miensa nti ye bosese kakra wohwim na ye wasuofia na ye betena wohwim honom nti ye betena honom na about 2011 fan say dan 4 rooms na ya 2 na ye boss so a ye betena mu ewo ohwim ho okay e kwa ben na mo fa so a mo ye dan no wo se nanka wo ye wadwuma nanka wo tim so be boss sen nti mumienu na mo ye den na mo ye me ba cho de wo mni say e dan no me ka say bia me sheda ma no cement 1 bag 2 basa na eyentro na menenete ansa no wo shedan no ase okay menene try mu ho na okoto taxi no koye adwuma wo sehwe no ko de anwaka akose koye adwuma nti okoba akubi ba oba no beto taxi na me ka chen se taxi de obi a wasi so de emwa se wo adwuma kese bi a wo ye na car ne boa o diska bre de a ene e beboa na emu se ka wa to won sheda mfa mu bi nya adwuma edu anwumra no asa na mfo agum na mo kɔ na mo ba sa de atasa ka no to iso de begije na ni keke ene amfa anya adwuma ho ha na so obi de akoye adwuma kakra ho ha na akɔgye na me yese sa de on ton ka no okay ti eno asoma me kan ye 205 emu ho na taxi na ka be me pa cho de ka na Opel Astra and Opel na unim ka mu Astra na short boot and answer long boot aha fen wa jese wani abi yenko ba cho na oton ka no nti cho sa akoto foforo nti okoto mi bufui wan ka nkyere me de na mo mi hu mi bufui nti edidimu ana oton ka no na te se odekoto asase na nadafo driver ni ba ako ene force na se ohun so hwim nsase omo tete nti omo moden na onkotobi nti nadafo ne ka break kwansa no wote ase ma one na ekọ akwakoto asase no okay nti okoto asase no edidimu na oye se obetu full level kakra e de ato ho no na okoye full level no to oye full level ne de nukuri ne mekra wan kan jem se wa hye ase a oye full level no nti baby a na ete ko ba se ye fiewra etu ye se ne wo fa asefo bi betan edan nim e na oye se saade a menko pedan na me se menko na emu baby a ye asase ne wo no se patakwa ye nko bonsi so na ye ntum ko ho meka o se ho ye nwuram eho ye nwuram ti na wo mpene so so ka se menko pedan opia menko
na mayi mani na mde tu ye fewura ne nua ba anim sɛ ye wa asase nsa de a wo me nkɔbɔ sesen bi wɔ so na ye nkɔtenem patakra metenem na ye fewura ne friend no na ana wo ka kyerɛ wo na me ka kyerɛ no nti sa abre no sɛ ye ka de ne me metimi aka sɛ wo ye obapa because a man pi suro wram osuro sɛ scorpion no ne ade ne bi kwa na obekɔkɔ na light ni ho ba wo de ne wasi wo sɛ 211 na ho ye nwura mu pa wow na ho ye nwura okay nti me de tu ye fewura ne nua ba anim no friend ne ne kasa ya na fede ɔte ase ti mu ano bɛka kyerɛ m sɛ ɔno kra no for level na ɔto yɛn opagya ba ko ma ne duru bɛ 4 blocks ti saa de a ɛnkɔto ayɛ no so esika na yɛde kɔ ha dan nyinaa so 8 million a te sɛ nya dan bi kra na sika kra de bɛfa yɛn nneɛma kra so ɛdi ti ma me ne kan ne tia ɔte ase ta fe de ɔhɔ a na wɔkɔ na wakɔ ho adwuma kakra ɛwɔ na me ne kɔ ne akɔyɛ kakra na yɛnya one room okay sabe nya de adwuma na wɔyɛ na otu anwea no ana no wɔgya tu na me nya tu ba na me madwuma na me yɛ no na mabɔka bi wɔ ne nsɛm bebree tin me madwuma no de na enkoso saa na ekɔfom na afei na masan so abɛwo a mekuta akwala enti yɛ kɔ a yɛ namfo nkora ne fresh ofia ne aba ohwim ne aba bɛyɛ dan ho adwuma me kɔ nsuo ne yɛkɔ saa ne nakora bi a na ɔne ne nam saa ne nyame ncha de yɛtimi de bɔɔdan no so nti wɔbɛbɔ so na ɔsɛ ne nkyɛnse a ne sika na san nti nkyɛnse ɛtɔɛ no anso na ɔkɔ ne maame hɔ Jacobu na ɔkɔgye maame ne nkyɛnse bi a na ɔso atɔ agu akyɛ na ɔkɔfa bi na ɔde bɛka ho na ɔde bɔɔdan one room no pɛ no so one room no na manti bi antɔ nkyɛnse fa ka kɔ Jacobu na nya 8 million ɛna ne yɛde pɛ dan ti no ana yɛde kɔto aso a yɛde yɛ okay ɛna yɛde kɔtena hɔ no ti yɛkɔ no ma na ano ɔde nti yɛne amakɔ so aso afana ɔne na kra no so aso afana no mde kɔyɛ from most were free Sophia ba ohwemu nti ne ma be saa na wo hwɛ a na ɛyɛ portable a obi betimi aso abusua ohwim ane Sophia yɛ kan kro ba ko na dantamu wo firi ohwim na akɔ amanfrom ansa na wakɔ Sophia na mte Sophia krom mpaja ne te Sophia market no aha enti ufri Sophia kra ba wo beba bedru pola ansa na waba amanfrom station ansa na waba ohwim ansakwa no wadro hwim kro ne mu nti nye kwan a eye kwan a obi betimi atwa ne kwa niam abensa na mo so ade fa afo brato ebi ye table na rabes ne nkuku kakra no musa no de enti table na yere kwa brane na wode nam kwan ne ho mutu bi na ye fre no hene oh wow nti osoai nti akire ansa na yenya oven bi na oven no esesa efa fridge ne mpa ne sa ne ma na aka no eno de mo de fa aka nde de fa aka nti wo motu no fa dai omo fa from the one fa bi omo fa from the Ukraine because me de bibi fa from na entro okay na kra hemechi nti omo na aso sa ne ma de koi okay nti ye ko ho no mo 2011 nti ye ko duye no ye ko no 4 days pepepe na wonya adwuma wo sebi na wo sa woko nti na anu oden se me ne me ba keto anu nko a na ebetre nwura mu ho yen area na ye wode fie baako ewo ya na afo kakra na baako nso ekwan ho a ese me tie mu a omo no na ebete nso ebo sisa unhu obi ampo wa bonten bio ni se na hotana no na ede nso nyankopon adom e de tante mu kakra okwa 2 weeks no aba no okwa no aba no okwa kakra sa enti me pacha 2015 na me bewo me ba keto a me ngo na chi sesi a okuta me okay na che se ma bewo miensa eno no ni nyina mu se de wusi ba no ho ba se o be mai owu nkwa me do mi enko handa ye nko tena sese ni mu nyina no 1 2 eho ade yo ho na mo bia ono so anye me pacha ye ko tena ho no 2011 no 3 weeks na me ma me free ti e call me maami ayie no na busuafo fresh say emma no wa yenye wo ho ade ana wo ye be ma so anye wo yere ho ade a na mu hia he na mu bisa ne say eduru no so mu bisa so obe me ho ade breben na wo share date say obe me ho ade December okay ti sa ta me maami wu 2011 na ye so March mu ho na maami free mu aha na ye January na ye call ho no ti January na maami free no share date say obeye no October okay na busuafo say dey bi so beye ye no October nti emwa nti sa dia December na no share
nti akoye ye ni nyina aba yakoye ye ni baaye no wanka wo hwe na afe ne suban bi da di woni mu a ti me ye ma be se me ha no se wonya me ho suban ben sa na da dia ma wo ye se wonware ona ne kasa wantu a dana etim na ye wo se ye media no ye me ma media onya media ye wo se media na enya media na me ma media kakra bi no kwaji fija ko mu baaye no kwaji de baaye nti ye ne ma media nti ma ensam no de bebre na akokọ so a ye koye me ma me aye baaye fe ye koye ma me aye baaye kra no ensam kitinkiti bi ene ono no ko bo ka o me ma me aye mu obebo ne ma me mu amane na se akoye nsem bebre e ka me se me ma bone fom chese wakoye me ma me aye aba okasa bi a na waboso na ba de wudi wo yire chi koye nsi ye dia je sha oba boso okasa bi a na waboso okasa bi a na waboso ti na e me yasa me no na tina se me ma me afrim na wa bo akwakoye me ma me aye a news ben na eye nti ase de bi a wo ka ho asem nti me de me betwa aso nti ye tete wono ma na me de be wo second born na third born no so e de bae enti me ho ade yo numu no me nso me free ahemfi a so tware ahemfi kana me bebi sa wa hwene e da won say krenti kan bebi sa so di man na me first tware ahemfi okay enti me wo fa na ye ohene a wote so saa bre no enti me wo fa no so frɛ ebusa say be ma ne ka so ba be me ho ade na akosi sei enam se ye be ba ho me twa no ntro se ye be ba ho so no no ne nkan hwe enti saa bre na me ne me wo fa kasa na me nyem me ba ketoa no enti me wo ye no na me ka kye ne se saa de a me pese ya fa akra ne to me wo fa na ka bufo bi ewo ni mu ana se na da bia ya daada no na ka won fa eno no na ka on twa so na me ka kye be ma me wo ye no manya 3 weeks me ka me ne ti wesi a me ka asem we fi me ma nkwala me ensa ma wo me wo ya no ato akra ne din oto akra ne din so a on kan jo se bia ka me hu e wo wa ye din dwene hu oye den no tu ne din se oni ni me no ho anu atro ka ta ba se dana oba ne din ni ana obodwa eto akra ne din e bia ka be se 3-4 days amama kwa asore no na wa ode edin no anu kwa won ka dana ye kwa aso no atro din ni di aba me so no kura nya me sa ta no ma adwen bie wo enioma bi hu sa se me ha no wo hu nti no na enha me ebia matu akra di because mo fa mo ya me hu bia ntoma na se bibi kakra na ode aba enu na ode atu akra ni di ono ndwena akra ni di hu me first born ode ne to na danfo ma mi bia no e na adwuma maazi second born ode ne to no ho just on ka hwe nkyira no ane se ekodu aso de na ode din na ba on ma wo ba ta no so kra hwe se matu me be din ana se wa wo wa brent no jiwe na efa echichire onye bi enti mi bom tim kwasa me wubi ma me ma ne nto akra ne di enti mi am ka ni sa de mfa mba keto ane nto me wo fa me kan wa anka hwio 3 weeks no ne bufu ne me ya ka che na wo mo makọ ho makra enti me bo na danfo bra ba ko ne ye kama e wa asuofia na bo na mane se na danfo ne ye no oba wo 3 weeks wo ma na ko mo nya den wadidi tina bla no ne mam sika e de to aduane di sa abre ono na danfo ene nkwala mienu no ene se na ehu ono na danfo ebi wa no de asoma na yere ebi won so ana me frɛ na bi a wasende ama na ebi won so ana makɔhɔ na adan na wo se e adwenkyerɛ fi se ya ka amamre mu no nye oba na tudi enti se wo de adwenkyerɛ bi sa ama no nko mpene so ana se nka wotwa akyire na de opɛ no na sa atam kwa na menya me kwa asɔre o wa ama mi muaye bia o me ne ti we se me ka wa ama mi muaye bia okay kopem se me de be kwa asɔre ono so wa mfadin bia ama me anka se de bia na se yo enti me be kwa asɔre me ka chen se me be kwa asɔre nja akola no atare anase ene ma de be kwa asɔre no ka chen se oni bi ti sa atan na ni nua boy bi ete ye nchen na ni nua sa de ne bre ye de won ti ase ti boy na afa ka kokoro kwa akɔtɔ mpaboa akra ne be hye e de bre no sa atan me na ti me ne boy ne kwa asɔre anopa na ebe kwa asɔre no onu ni pie ntem enti wa ne ya kwa asɔre na ne nua ne so on de obekɔ ti ekɔ na ne nua ne ko gyan ma eto akra ne di ti ndi me na mo de ma za akra enti de me wo fa ne din no ene de ma ohini ne din wo ye wadwen se de o ye nyina ho fi wo de wo fa ne din be ma no se okache me se da bi ana se yo a enka me hu de meye wa nka hwe ankyere me ono so wa ma akra ne hwe na che se me no wo ma me ma bregu kwa enti no
me so me de akra me ofa sabre no abo ofa na mane se ofa ma wo ba bi na mpese me de ne to be ma no me kan ofa ne tiri nyi na nso ofa me de ne no abo ofa na mane ebe ka na nsama yakwa asori no na me ka che nsam ba ka twa na ma won me de ne beto no na oje pene na o CEO adamase na me ofa ne ka asa che to nyi nsam ade bi amfa anto akoda ne nsam me ofa no me ofa no kwa de no wotema na me so me wa ha se nti o sendi iska ene ma me se sa de me fa nto ibi ma kra okay yamra ye nim kakra woni be ma no entem eye den na wariguo no ba ye den na yemfa firi ho no mra me pa cho no ne de ye di to no nti ye kwato se menya baba ya no be 4 years na o kan so kwa ko di bronya sabre nya na wo fie ho amo na ye nyine wo fie na wona me nkasa kra sa 3 weeks na me ka edi na asem kire wona ma ansha da nkasa sa ko sise ye kwa asori no ampanifo no sa ko hia ya enti ba ko ye complain ma asofo no frame no omu siesie mu ntam omu siesie apare che se akoba ne sa entwe ye che se mo akanfo amamre mu ne de be ma na tudi ti se akoba ne sa omu pa che se ye mfa ni die ma me wo fa no na edi no enwo ho omu pa ne che o ma ne ti ase enso still awa mo makoba nkasa me hu bio sa ko si se ewura December mu no kra me ba ne se okodi bronya wona ma me ho na me se ti ame so me te wono mo no mikuta ankwala o mo makomo nya mi ti mi so me kwa akodi bronya ewo me ma me no eho no mo enti anopa na ye boaboa ye ho aye se ebekọ no oyi sika 10 cedi na wokofro ka atukan oyi sika 10 cedi na ode share me baba ya na nsem se omonje enti wokotena ka na me be no se me ko me ma me ho do mo man kola ni sika na ye nkwe ti wa na obie ne ka ne boot no de bo mi se no pia me eto twene ye what the car boot gate no car door obie ono ne afro ye no na me ko gina ho ntini watum ti me kan na obie gate no de bo me na me twe ye ho o sheda pa okay na obie boot gate ne bo me na me teto ho no ti me sorry ye no na me so na me ese nkola no nso de bone ne nkora ndi aye wunti a me ne nkora ne ko mo nso mfi wo mo wa no tu ka no de koi na me ko bo na danfo braba akoma no so anya ka driver ni me ko bo na mane na bra no ma me case ka se me ko ma me ho na se me ho beto me de a ene me de me nko okay me ba koi bra wanim kakra wakase ya badinto no ne ma wade ni guye e ma ware ni guye eguye otu frifie ho me pa cho de bi ono ni jaye ho no mo obeyare meni na ofie ono ba wan kan chem so yare na emu mi ti so oye call frɛ obi se oyare nti o me fa no ko hospital nti o frɛ nipa na nipa ne share time se o ba oye bibi nti e kakra
nti wa mani pa na anya de kro no kwa ama mefa no no atu ka na odi pie nti okwa wa mafie be se de hode no wa ama ade kye wa ama nti ade kye na me brother baako ye se sa de awokọ wa nkra me ni ba bi okọ so yare ti ne ekọ akọ hwen nti ekoji ye kọ nam gi words ni nyina se ebehu no ye hu no na mba keto ani kura mti be bi okọ me ro ha no mapam me se ye mfa akra ma ho no na me ne brand ye hwe na ye hu no ti ni 3 days so na me ne brand call ne maame ho Jacob si ekọ hwen ye kọ na ye kọ ya nkwoto ne maame ba ye ewura fie ye hu se na be ma ne pa bo agu kwa no sei enti ye ewura ho no ma me ba ago na me frɛ me kuma baako na opie ye nti opie ne pa bo anu gu ho no mo na obetena ye nchen na me se me hwɛ ne bra wasi woni ha o ma ye krete ne nka ache na o sorry nti o sorry no ko sampa bo anu free kwana no edigu dem nti afa ye busa o so wo hu ne maame so ekọ ba bi o mantem ti ye kra se ye kọ na sempa bo anu engu ho na me bra busa ne se empa bo anu egu anu mu dan na che se ni kunpa bo a o hye di pie ye na afa ye de na papa ya se free on ma o se be ma no eni ha o se abe ma ni ho ne ko hwe krom on ma assembly man ye de tu nanim se na woni ukunu wo fie wo ne ho mfa no what se wo ka wanya badaye bia se wo de ya kakora nto nchen e bia mira de na ye wo ana bibi ya rebi na ha wo mame fa nko hospital ni nyina mu amfi na ma ni tu ka koye me ba che se ofre ni pan so me fa nko hospital na eye kakọ no asaka che ni pan se onyai timi de bi se bia o kọ ne na mfo no kra we bia asuofia ana so okọ hospital no asuofia asaba enti na training mi ade aha ho ne de mendi na chi okay ye nhwe onkomodie mu efomo na wo ka bibi se muntam te ye no musasiesie muntam asofo bi ba mu ma ekowie se sofo ne si ono abehwe ama waye hu ade but wi ase no na be ma no agya wa akwakofa sofo ko na di nanim ama na ya fofofro me pa cheo be ma ni pie o so yare ko hwe na ye hunu no se okwa asori fie ba bi wan be kwae ekwan no so boase kwan no so ma wa akokra kwa asori fie akotra ma ne ho ato na ko Bible school tata mnya na we na me wo ho no so me frɛ na omfa menim ba bi nso na menim nua na de ka hwehwe na de akoto Jacob assembly man nim sa me ne be ma nete wa pie hwe na ye hunu ene ya ba ne maame ho no mti se ochena na asem bi ni a ankoba se me no me nya abadae ama no muko police station there ya muko information center me ba cho there bi nti den na mo ntu sa na mo no nyina bi se okunu en assemblyman de so no nko ade wontimi hwe okunu ma be ma oni ti kumase free kumase asuofie ko Jacob no emuwa se bi kwa na de omuka ne en kwesi woni ho ni nyina mu wantu sa na mo ndie akokoduro na wonya na woni mpefe se o baby poti me de minim sa ne maame ho na wo ko che se me ba no e ka se wo so wo ko ne maame ho ne de minim se de ane maame ho no e na wo ko okay nti mradodo se no kodi no wo sa so fie ho na wo ka no e ma otimi nya ho ko ho Bible school nyina me pa cha so fie o do twa fie mienu kra ho wo che ho Dina otwa be se mfie mienu kra e wa sabre nya hwana na bo wakoma obi amoma ko obi asame ho kire mi ana ma frɛ ne na ofoni bi ntin supa ena na me kɔ wo ba bi ana metie no nti na ho jo mfie mienu ni nyina ho jo wan fe no da na ho akɔ no bi ama mu se ye miwura wagya mu afini se de ma bi num etimi suni ade no emu bia ni ho anafa ho oh me pa cho me nya hu sa ha no wo na emu ebe bi owo no wo yare wo je na yare hwa na se oye save wo ne de an shada ha me bebre se woni ho ana se bibi sa che se ho akwa na me kɔ ho no mo no nso a na minim se ja me kwa sa brede na no ho ato na anye bi obenya sika kakakra de amankwala no me kwa wo no wa yare hwe no wo ne ho ato no kra 6 months ama na ko Bible school kra nso ama wa wie ko Bible school na minim enti me kwa ho no obi tin che me se okoro no ko Bible school enti Bible school mu ho no mo no na ma wo de e mu obeti che card bi ma na nya ka drivers ne se obey graduation e obehye ne sofo na ba ko frɛ me na obi sa me se minim ana na me se da bi ena ode card ne ma me se omo de omo nko esan de wa ye ntin omo nko nti sa de a se me kode a na me de sa no na envelope kra na me de Tracy akohu ba bi okọ Bible school no na me ko hu sofo a okọ Bible school no ne nsem na me ko cheche mu nyina a kire no se
wabusa no so woni yire onye oba na tene mu wo ma miensa saa tam no mu ye nipa makomako 6 na eba be graduation obusa obia kane de ono no se o ma miensa na mu onye oba bia na te na mi cheche mu nyina de kire papa no na papa no ma me ka fra se ni wo sere me onimu ne saa nti opa me chew ema te se papa no kra che me lazy bi se me pam saa lazy ma mi sika kan ho sa me pam saa lazy no na me fa me gina be ma na chi no mo graduation no nti me bo saa bre no wo ko hu sofo no frɛ be ma no wo wanim ebisa ne sɛ obeya ba ye be hye sofo ne so obeya sɛ ma woni ye ka ne sɛ woni wo enetie mo bisa ne ho asɛm wo wanim ana me pa chan na be ma ne ka sɛ first day no de mo hamba na chire e na mo frɛ me sɛ be ma no ebe bentin memra e na me koe nti me koe na papa ne bisa me sɛ obeware me ana sɛ onware me e na wo sɛ wo me sɛ omusa me and obusa me and I'm say dear why your pa dear nya de am meeting so for ben no so for achem no finidi ache na woni nyina mu no wagya wo mfie mienu wadwane afiri wo nkyɛn akɔhwɛ ne mame wo okodi no so for mane kodi no so for akɔdi akɔdi sɛ enkura ne hwɛ na sɛ wo ho atɔ wakɔ Bible school na wo ba yɛ so for de a bi ntimi nya nkura no nkɔ me nkwa me so sa enti na me pese me hu se nkwala no de omo no be ye de afa nkwala no hwe ho che se nkwala no ye miensa enti okoye ne na mfie se na no ma nkwala no sika me pa cho na se na mfie mienu ne de mfie mienu de na aba ya no ma nkwala no sika na me asha se de na me mini se oyare o wa so ifi enti no e ho no oni adwuma bi a wo ya na se woni ayi bia wo ye obetim da hwe nkwala na so bi so wo ye so fo ko Bible school so onye adwuma enti ho ne de ansha da ha me na emu okọ Bible school na chi na ka akrama na be ne graduation na me started say me ko ho no mu na de onu so wo de aboa nkala okay nti sofo no ma wo lazy se pam ne fa begina na chi ye be fra be ma no sisi a na enkomo ya ye di abusua eye adesua de ni esua oba nkono a wo ne so ne die na wo ye na dwuma man ka ne nsa kona no na wo hia be ma na wo no ma di odonkomo wa mo pobia so be ye ne ho ade ne na tena wo mamu miensa na chi no ana abedi nto ho keke medem beto mo fa we so se medem beto me ho awareja ya aba ma be ma na dwane akọ wakohwe no ho yade afa ho akọ Bible school 2 years ya na oba yi tene baabi ana afei no oba no ate se be ma no a wono mfie mienu ni mimi hunu mo bo no se wono wawie Bible school ma wa be check card kra wo baabi a ewia se hu wa be check card wo baabi a memetie wono no na vuo nyina invite yo mo me a meme na wo ma no wa mfre me eti medie kire akọ anu akoduru asofo ama ne lazy se nye hwe me amehwe ama na ye ho ade enti kopam ne be gina na chini yenhye ne sofo ene ye de simpa cho papa ne kan no mitie papa ne ka che me obisa me se me ware na me se da bi de akoso ne de nya de metimi ene na tena tiata papa ne for so me se ekra na menyi ntum na onya graduation ni wie no wie a obehwe nsiesie anware kra ne nkwala no ehwemu ne de obehwe aboa afi area graduation mi ko gina na chida no ema omo ye bibia na ho na chi se de nsa yire ema omo ye ani esofo ko no woni na dwuma fi se sofo bi ani wono mu a esese o ma kwan ma empena obi a yede wo gina dakesie mu de nwa so no wo hye mpena kutu pase be gina na chi by force sofo ba wo tem fichire hinfa no ye zade wo be kwai fie kwan no so ho ma ka mu adu be kwan wo hye na apostle na bishop na wo hye ne de wo ya apostle ho na ade adwuma no ye de apostle no ma no na apostle no wo ti ase ne eti wo hye lazy na wo ko gina adwuma be na sada no di wo ho ye di nkomo me pa to me gina na chi se me hu se na me senche no me de akoma pa gina na chi se ye hye ne sofo enti ne ye sra ne wo asra mi bisa me mfa moa no na nya me makoma mu se adwuma me ne na ebe ye ti me ka de wo ne bi so me kan kwa so ne ya on na nyame afre na me de nyame mfre mama mi bi kwa tia me se mama nka sa enti wo ti me ba me aba wa 7040 aba ne ye sua de o emma Uti gwanim ne ebo wo di frɛ wo. Me ba chan. Ye ka Mrs. Ana say the title be ne ma. No mo bo mi din dan na say.
Okay. Dinah. Sorry, bra. Never day. Bra prince no. God have and I'm a kujina, ne chinto bia jeja, the owa yirigina, Nikunachi, the Okunujina, Nhyira, the only a Tibaman and Gazabajina, and Dudu Kakra. And no dear, and no dear, no one in Yamini. It's here, then when it be so, and soon you be so, so it's a far one day no buono. Bama now means on your 1 day. And young one now for softening in chest and make a church and in a mucheren. Tena softening. Thierry any didn't channel and then you share one apostle. The apostle in a year. And yeah, born a honor. Okay. I feel we and crowd and away in and yamma said, Onimi baby. Yes, Shannon, when you a honor. Away in and yamma said, Onimi baby, and pictures are on any mamma in union train. Men Trebby. I want friend me made Trebby and Miss Mania Maggie semi copy. Eh, mammy, when you're serious. Now, remember, you know what you mean, I shall want. Madam in someone was some more to a mucrache. I want to come for the events. I don't know. My baby, watching me, I saw so for so much to change your pictures. Now, we don't show or friend. I'm not afraid in your man, no afraid, no afraid. Oh, your pictures and a meno. While I'm framing, I'm in so many margin say, make him to I know a friend and man, no, I call my batano. I know a friend, and crying crowd, no more in Chevy. No, I can't cry a batano. Into a real fair or much yacha. Fairly, other fellows, I don't know. Ma, me ferry, I mean, ferry chess, and me no, my drama, then I want to, and yet, I dare not make any macuma dear, and what you saw for no shame on the bay on 1 day. And watching a man first off from one man in Comobimunda. Or whom be Biomuda. What, but quite quite so, and who rather on my quite Christian Bible school be me ref, me kaya check. Yo, a check, but envelope on envelope on that, so that we see an answer in BPA with Chile. It's or share the soft food, and dear fellow friend on fat. When a man Casa said, you share me, boss say, and Kalani Shemu, and answer where Dan Corbesh said you'll be a dinner in Sabeka, now soon Jabba. Okay, why you be a year, and see, Bama warrior now. Maybe I told our warrior or ban one day I walk. To me, money tina, mammy, why? When young one dear, and when young one worry, I your buff, I your my dear. Now we are 1 year in a year. Okay, didn't I buy? Timbato, the entire me buy and say, my man on Shankrano 2017, made any called Dovsi, and no more or one enemy buy, made any called Dovsi. Wafino, first one I made it is to be sorry, Yanko. And now, Omo said was some is cabin obeying the man crown. A horn or quite a change, and we say, maybe Bonudia, and or yarn or cotton, sorry, fear, so more we need your bassam. Sikasan or the man crown was some. And I'm more kind. I want to mammy sorry say, bear money in judgment on no bear man crown on Bosom 1.5. Timmy Buffy says he can any woman and crammy and some 1.5. I mean, Shamemba. And see me Buffy. And my judge are now or telegrams at time, yes, say. So bear money in should be out. One man bear 1 hour, what now I want carry to a dinner bedroom. See one who said, bear man started to or you watch, or you chain, or run a shirt, while you're ready to walk with them. Now me call my many times a man. Beman or them will be anywhere I mean, I bebo me to Miss Sereno. On Shana, a quite fast or a shiny man. No saying, or the need 2 million. I send be car, obeying a frame. Now me pa my mature was send the money dear, Miss Serena, and I roll my own mobile. And I will see you into a free. Now, never me John saw Beman crying 2 million and banning your juma. All money in chica being a chica, or the car being or the car in accident to be brave. So money banning chica. Okay, quite do back when it's on Shanko Dano, but and no tea now buy a beautiful become. Me patch and dino, Mitimudia, then so sabi a kumpreko, we are mass area. 1 year she had I been on one. It's in a dine yenche, now make the car and men for no so funny day. Yo, me buy. I got Prince, I'm Ponsa, Memo how. Hello. Hello? I got Prince, now to say. This part more, I'm sure. Yanko Pandum, Yamoya Pa. But you win him dying, Mamley. Ah, okay.
ya wo fia na watoa ye na nkomo de boy ye no ba bia wasane free ne de aba no anu odin na woni no kita nkoda miensa ma wosi wo begina wachi kura me hye wo sofo nyina ma wonim se oba ne ho ade wono wanye ne ho ade wakọ wa oba foforo de ha ne pa ne se enkoda no a woni no awo no unhwa nkoda no wode wakọ dogs waye de obetimi bia ye pe ho nkyeremu e wo ho de toso mienu ene se edan a wosi wono a ne utiti mumienu mu mowremu na mukukuru si ho no watimu de na nso bre ye obasi ye che na obi enya ne che fa wada ma nkyeremu bi ho nkyeremu mi se ya kan e bi ya ke bi shi ne ba cho ma mi hu de ye no kre ne de enya no kre o ka se oni me shi na ya obo emi ho no me plan no ana me ne awo ho no na me da ti me be da pe pe ya won nya wo ni shi ka se me shi na ya obo afi ka se me yen kura na enya no kura yo Saturday ya kura ba ko ss pa me ko command me to omu kebusu na o di ran se atuwe ma to busu amankola me bo eja wadaruma wo se edan no a wo ka ho asem mo ba foundation nyina na nyitwa mu bi adwuma mo ye ho nyina no nyina ma dakura mu tu akomu no waka se mo twe mo ne man bi kura de fafo ma na sika aka ni sika no 8 million and 800 Ghana cedis pena na ekita wo de wonim wo ho ane se okofa wo ma me nchanse fi Jacobu na bobo so eno ane de wonim obo enchanse de
It's saying, Anra, Onaya call saying, Wadaya Sumu to saying, if you boko, dear Nasada, and yet the Bema young coupon, if you say, yeah, dear, when ye ain't a dinner ye, name says, said you only a dinner ye, no, Sabba pen or no one so, were dinner ye, and then so, a duffel fry, ye young coupon, wash a share, a dear my ye, aha, a insura 104.5, Juma dear no, ya to D or bra, now I just say, and only dear wo, why you not wabo. So show brand was Simano and Sia Pepe and Abapa area donko eho. Jumedia say who tell me what Jomo Mechiao who also told Moa Mechiao. Hey baby be a waterman can be a Mechia wate. Midi Inshirania Dumpi and a so na asempa dear. A beam power no da ubetia sempa da. Yakupon winshrow na when you ye pass woni ebedi Jumedia abomu. Yadamu live ewo Facebook me pacho Facebook no obomodia na wobo insure 104.5 FM obeba na edemu wo honom eya busua kese mesre de ubeye nie share ma WhatsApp contact chairman nso obi so na afei wadwen kire won koma hodo aye bedie hu no wode aba ya ma comment ne ho mranyam se de be ya obeti udin framam ne bekenkan ne kama pa na ye de amount sanso ene edem ewo YouTube no nso eye insure TV ehon so ye busua kese pa bomodia na chairman nso obi so ye bua nipa apensem we ba na no pumasi brede na nso ye sanso asua ade eno ti bomodia na beka ye ho udu eye konfanochi a chese administration blog honum ne wo ma bia modendendendende ye chiachia mo pa managers amoho nyina nyakopon wo nhira mo na wonye mo kese pa minim se waso midi e de Ohemaa Benewaa o frame Ohemaa bia meje wo so e de do e ba sa na miti adase ya de pai Ohemaa keke na eja me so me fanye me samba what you say October bo so me ne de to so duna wa fempemienu ene aduonu no mu ne de da no ya me chichira sempo bi de tu tirim ntine me chichira ma na wo de abo so ano ne na asema me de ma one say dreams do not come true just because you dreamt them. It's hard work that makes things happen. It is hard work that creates changes. Ya so daye no bebre no akobi so daye. Oso daye no to play mu. Ya wo to kwai. Obi so daye, oso daye no wogina car garage a wo to car. Obi so daye no wo se nurse fo atade. Wa twen ya emam obetwa ache papa. Agisa wo de adwumaden wo hyase free baby na akowie baby enti gisa wo de adwumaden wada ye so no ye papa no opese wo nsaka na wo nso wo bese bi na wo ye nipamu no hyase nkakra fa adwumaden hyemu ema bambuo mam na adwumaden no eno na di changes ni nyina ebeba wei ene asem kakra mede ema wo fa wada ye so ho fi se eye de ne a da ye na waso no ye papa no ebeba mti fa adwumaden eka ho abusua enen komopi ene wo fie ha na wo bekai eja money Rebecca money ya eye esi nyameche eba afidua mu de di kan a wode ne ma eba ha na wosi obi afa ne ba abaya ne akoda no awo wonhwa akoda no ye hwesiesie ye wo ha bie mu ane akoda no de wonu maame ba ye se kwani a wonu maame de wonu mfa so no enye ye tena so ma ekowie se ni wofa esi nyameche wofa wo di na chi ba ye no se ono wonhwe ema be ma no a woni esi nyameche atena ni wonu ma wo sa akoda no wontena fie no a wonu ma sie no mu ye ka asem no ma ne te ase se mrase esesa be ma ne nya chefa ni fifre wom ni sika wom enti wonum esesa wonum che ni chefa wom wonum ante ase ma asem no kopie ejoso district court da ya ne ka se wo pemra ye de mra no be ma na pemra na pa bi foforo so ade ope no na wafa enti ye die ne mu ema enrada ejoso district court etra asem no so ema sede judge a wotena adwam bibi ntimi pesem din je betudwa wo se Mame se wo se be mai wanye hwe na ye mota keke no wote ye wodan ho a kofa dan ho nkrata abra na ne bra wa bra no betua ne sika sanfa na ade ma no asumdwe sam ne ka ne court ye nkuni pa ho eti sa na wonum de asem no pompono ye na wonum atu asem no ahye na wotwe mienu a eda ye ne mu nti ye twen se temuafo wo bebua na ye hunu ba bi a eja money
wone ne ma no wonum ebegyina na fe wo fa wo hunu se esi nyameche na dwene mu ka no wanya mental problem or depression yade no na eye no sa na wo pese chinchini ache a woje agapade ma no ga na mra wa hanti ye twen de court ebeka feedback aka wo ya me de ema wo no enkomo apiem ofia na Desmond Sala na sem ni mu odin emu ram minti bi da azame hu na se pa se mafa wo ba wo no mo peti twe me Desmond akwaba na emisa ne se ne nante se ne se Desmond na what to say say de o see ma Desmond se ma say abesi mra wo mu what to say bibi ay boko shirt na animu ni ana echire ni animu ani okay obe ya na auto ya na okay all right yanko we won anam de na do now ewe de boko ba nya boko sa mene abayo bi na ye twempana e fe ni Janet ko bi na oni abayo bi yele na ye twempana ewo he wa wonaga okay e fe ni Janet ko bi na waka so wanya visa mo 21 years 21 ena woni abayo bi twempana abayo no so visa ono so 20 years 20 years it's 2021 ya abayo betimi abo mebo a yanko ana baba mi sia no wa ba ko ba mi hu na akra no onya 6 months wawo enya 6 months Desmond yes ushi ababa wa no ya from Ohemaa ote ya mabo mi de we say yes sister ushi awoba no no wawo ba ko na ne ba na nya say 6 months aye den na otimi ko say ne pe obi okura baketo a akora na nya 6 months how are you telling me this me too and am madafu bi so na e ma me de hu aye den chire mi mu on de ebe din kakra ana na be den o so say eno ache so ana say bi awo ho yayi wahu maame a wote he wani je ne ho ede na ma wani koje ne ho ni nyina mu no kita ba 6 months awusi no nyanya 6 months etidie na ma wani je ne ho menti obi okita baketo asa ukọ ne ho na ukọ uka asen na kire no na ote wase oh misia na mekachen so mani je no but echi no beka kire me say wawo na kware nya de nya 6 months so ati problem dey there eni ho ano oti ase say oni me be there everything and I'm so fine okay nti oni ma me nwanche ewo ahonaga ho sata mo ka kire say wawo no hu akora no ba chan okay yenkwai oni ma me nwanche ewo ahonaga nti no mo munnim say menene wo ho samre no nti osore a oja akwa no ho ina na hono aba me ho nti emane ma ene ma me emu befu sare ntina eya oja akwa no ofi na opi nti opi a okohefa Desmond Sala yenyina yenim se oba wo akoda ma me oba yoda na so zezai o abosume say mpacha fe na ko 2 months afe no ko 2 months enti 6 months onyanya 6 months ne de eden a nufusuo wo ba ne nufum ni nyina mu wo se wo yada no woni ni be ko wo mu enti oba wo nchen sa wo yinufuo no ma wo da wanum sa bo wafno ma na se kwa be na fa so ne ne etena ashase ne de se yenyina obi ate ni baby enti o se bia ebesi edi nkoma ara so be frame of phone so na se ekwa kusia na edi nkoma nti woni na 6 months na no wonde woni na anya hwe eye nkomodie nti ohia wa no afrew so aso ana ma hwe akora no ene ma me no ama sisi this month 23rd akora no ko 3 years sisi gen menege nyim ana ne ma me say tobo na asem no di miss speedy that's one who did he now buy what did he I'm beginning to be pissed fufu ntia nti na ansem no wo bi fa so no wo me mene na kese do tobo ushia no na wo se woni na anya hwe na emom ofra wa no no wadi nkomo no kwa ben na afa so a wo hwe eba no hwan na ye dansefo se wo na wo hwe akoda no ma me no tene nche ne dansefo na gen ankasa so ye dansefo okay kwa ben na afa so wo hwe akoda no oh on se ne ma me oton emo ni beans e wo kwa de anwa ba chan okay nti ya gen ko boa no fiti so onyim ye no ko boa no na o hwetwi nchense nti ya ebi otwia ne ka ba ya on fa ma ne de edu wika
no de ama no se de be on so be to bibi e de ama ne ba no nti obe wo ye no mi be hu no na mi kire o ka kire mi se ni nti ye tena e be du e kire no na ne maame no ase oya akra no o shine ne ya so on ti e de na wo hu so wo hia no no ne ne ton mo ni beans e de na fe hu so hye ne ya so wo se oba menchi a o be ka chem so se ni na maame ya de e de ye no ana mi so se sade a mate se every week bia se o money 20 se de bi o money 25 cedi a week no se 30 cedi ko 1.8 nti sade a week no so a so say on mama nimba ho de a week ni so a me dey scan be dey every man week bia say 1.8 yeah wu 1.8 that's one within a day this one sala e dey mo be na we ya na wutimi nya week bia 180 e dey man we pi abubu ya opoku transport ebe mo ton bia okay nti na wotwe ni so na wo de 1.8 na ama no na wotwe bia oba wo kura ba 6 months die share wo san kura no that's one wanka sa wo twa bobo ya die na ma wunya sa advem ne se oba wo no kicha ba 6 months mahunu manage ne ho waye na dwuma anko no aso bebre ne ho no wanya bia hwe ne ba wo si o me hunu ma me no ton beans o tiatia no dodo me wife de me pese e betiatia no nti no onya beans ne ton 1.8 week bia me de be ma no e na wo ka kire me se na woni ne na ada oh asha se ne de sa 6 months ne de ne enye bibia nti duru say na woni ne ye ni she di say na ne ye bibi it ma ka say e pembe 3 months na se ne kwasi kwaso gina kwantia na obi ba wo 9 months no wahia na bibi asa still nufusuo ne wom wanom bi ana wani nyi no fo ho oh de bi ene nyi no enya wo lai ha wani nyi ho oh de bi no fo de na de na wo lai dabi ye din komo feel free ye nin komo de na wo lai because obi a wa wo de ne ho akuru nse dan wu papa enya wo na ne wo ye no makasa ko titi mako okura ne ba 4 months na wo hu no na wadi kwaje ne ho na ne natena na wo se akura ne nya abe 9 months na wo start say woni ne ye bibi sa abe no de akura ne mabeda ho na mo ye bibi no we ebu a ye ko guest house hey wo baba bra sala Muhammad Desmond Sala yo enti yamra back to 180 Ghana cedis na so de man no why na yemu dance for say na wotwe bia na sala wotwi abobo ya e wo poku transport no wo yi 180 cedis e de ma wo ba acho oba na dance for ne ma me no so dance for okay kwame na wo send ya na wo nante de ko ho ebu a oba beji o fe me no oba beji ebu o so na ma send ya man what was your motivation what bro acho nti je ma bisa ya no na mi de minim so no na ati nti me bu ana kina bi ebia menya so mfa so ya me hu mate but yen san ko ye chi u bisa na sa o ka so wo ba no bisa sa akora ne papa wo he acha u bisa e na o ka say na o ka che me say ni akora ne papa nyim ye akora ne papa ka che ni say omko check ye nyi se nya 2 months 2 weeks say 4 months 2 weeks or so and or say 4 months ni ene dey by 2 weeks na da so no enye dey be ma no ese 4 months ni say no 4 months ni ene dey 2 weeks ni ene dey nti ama wadwem kwa say bia wo ba yi na asem o kan bi kwa no ye memma asem anwene ho oh ene dey anwene ho so okay yo nti o kan na wugidi na so onye hwe me no betena e na no na tena bedru 9 months etu ni be hia na mukọ guest house e ho na mukọ hia na week bia ma no 1.8 e ho na edru to ankomo no so e nti isi ma hwe no edna ko tu edwuma ama akwa no kusu oko edwuma no machine no me ana me to ni bibia me ana pia akwa no ko school no akwa no school fees ni bibia me ana me pia
akora na wode ne ba awade no wode ne ba mpantwe no ni school wo ko nyina wo akora ne papa da so jina sisi akora me akora ne papa jina ha wo hu ti akora ne akora no fo say ofle me dad eyo de o de bi there is also for daddy sala ti eyo de that's one me ti wo anan kania na ibiri wani so enti ya nkomo also for daddy nam se wo ne papa da ti wo no aye papa okay e dey na ba wutiri ma ma wo de wadwen se wo de ba no beka akoto adwuma me kasa na boy o ka chere me se o peso ko sunju ana musa nso adwuma be no peso ko sun no se oni ne ma me edi ho nkomo na ne ma me no na danfo bi assemblyman e feni so nti o so be to machine e dey amam ko nti o be ka che no ato bi ayede ade amam ana ye si ati nti e tena o 3 months e ko 4 months na machine en buy ana ge en ko busa so o ma machine na solution be to no machine en buy ana ma me ka che nse ade o boy na on anything ono ntimi to machine ma wa ana o be ka che na am si sare a mati ti sasem na show say so ye memasem na ultimi to machine ne ma no okay to aso ana me to machine what on is saying 1000 Ghana na mde man no de ko to e buy o buy o me ka je se bia machine e de pamade okay ana mde man no de ko to e nti edwuma sika se so me ana me twia me e discount share ma me ni se mutu ya saying actually de me le fi kaka oba odina koto adwumu ma watwia ni tirade no we physical utwia ye okay into 1.8 no started the man e breben de besini na men check into ho we started the man and was say Nhyira FM from 8 months na kura no 8 months up to date ebesi ne week bia 1.8 okay enti week bia abusua mome ansese na yewunu de ebebua Facebook na YouTube for monka mom na yensese 180 Ghana cedis na watwene ye 9 na ewo busumi bia mu enti busumi bia na 720 busumi bia ye 720 what you see it is 720 no if free 8 months uti 8 months free 3 years my worker say 2 years 4 months 2 years 4 months to 2 years no the babu sumi may say 24 months plus 4 months say 28 it in pacho ah massive one abo Mr. Obo once would the me 720 times 28 months. And yes, sir. 20,160 Ghana cedis. 21-year-old boy. Yeah, what's this? Wabobra. Wafa waba wonu kuraba en ha dwendie. Nanso emu nkomo ene yedie no. Yesua de. Yanko, de na si. Sisi no. Eno abai wa na fufu. Kasa wan kasa a Desmond. Wuti mitwi abobo ya se expendis ga say we guy nti bubom na mente won kana mkwade o kamente sisi me ne gem but no person obi ma me hu se onyim na wa fe kira ide akose nyinsem ana me bi hu Saturday PM ya no pie okay oko skybar okode skybar ezimo skybar ewo he ezimo omo ye de ho night club night club oba na wo hia no na okura ba radinya kopo wo kura ba 4 months na wo ne natena no okọ night club wo abonten na wo mfa bo ya nkosi no o debi nkobi obekọ no na mada ebi obekọ no obitimi frame so o jene wife na ma se o mo hunu ba but me ko kazi sia obeka se me boa me fa mani ehunu ye na mso se me hu na me ka kra we ka se enye no kurenti se etisa ya na be ye se bia se me ka bibia na me ye obibi sisi a e be di ochi ti me ka sa se me kire no ana ko ka kire ma me se me me to eten se
How many times now when for who will be no be born and say Sala who wife for the saying Janet who Janet wa ha who wa ha and brother do say na what is asem ebre di kan obi kan so hu no e wo ba bi na ye bre ben na abose ye wi ana ya anadu na ya anadu e ya anadu be time ben 11 to 12 so that time abubo ya driver na way me se minya pon eduma e ya me kofi nti se tran ni modin kuma kakra na makwa akoda na wakoda eja no ufi asase fufu obi so na be wi ase mu ana ye de ya nwen ye bi na be wo we Ghana ni ufi masa na Pluto na Jupiter ho baby enti wu twa bobo ya ne ba wo beto Janet na ne na didi nkomo na wo wura dem wakoda na hwan o so no oti ni mame nwane nchinti ba ye nyina yo area ba okay nti me no me na for boys e be tena bonti bi nkomo kakra na ye makwa akoda okay nti bi okura metima ba o se o wada na wa brenti ameja no wada na me osuma kokoda anti utimi ko boss ba say ne bia je no wa beda na o se da bi sala na de me hunam ye me pa anti koda no wa koda bo 11 na ne afro say ye hu Janet ewe o mitimi frame so we sia no na wa share me market in this way opi I'm sure my tomunja no it's Saturday we are no see the see Saturday we are opi ade me friend so ombra ana o si o ne honam ye ne yan toere okwa akoda adechi Sunday obe soli for amachi for akwa kopra na mso mati ana me jane so yede onko but na me tiri mu yede entini na mso re so okoda de ma menya bote na me hwese ampa se okoda ana me kogina me be gina omani mo kakra nti 12 ana mu se wa address ya opi ana me ko bo spy wo baby oda no nti bo be 12 na hu se wa address ya opi na ko ofi nche so kra se wo kwen okaje me so kwa koda ebo fo amachi fo obe so ya kwa kopra eti na amachi de boy you way no find your way beautiful woman I beg you fear woman so hey so ben they went to be try be pon fear woman and they live long and live long who je approve for her no woman in bed no fear woman and save your life suroba na wanyina che enti about 12 na who so pie na we dey ana mini share gate na busan say okon you see this joint no so omuko program bi skyba wo share no bisa ne say wo friend say wo meda wo so wo meda na wateta na we hu no fa ne say me Janet na wo share no bisa ne say ana me busan say sisi okon fa ana o say okọ skyba na me so okọ ede o so omu program bi no no ede okọ na me say me catch say bila me fi o catch me say uma okoda ahomachi obe so ya akopipie dwa na me say mati koda ba wo so ye okwa waka jem so okoda na nso wa sisi wa so le se wo ye de upi ana me say so ya na oka no wo so okoda na e de wa so ye se ze upi so me say omesle nkofi na so ye de onko okay isi no kuta bag bi ana me ye de me ji bag no ho de wo ya de wo ye me masem kaka ana me ji bag ti me ji bag no ana okofi na me so ye de me so me kofi ti ade chi no bag no je de na wo bag no me ji bag no na esika 2.3 ni nyina wo kwhye no sky bar o actually dey meet me nche okay na dey bi ana ne phone ana pregnancy test na nebo ana dey p test what can dey we say p ni dey ade pregnancy test tester ana na ewom ana na shi eh ni nyina na o dey kwa sky bar ho nti ade chi no ana wo ka chen ma me say mi me shi ana ka chen say ombla na me ne nda wamba ana ma gine bag agine phone nti ni ma me ba me hono webu obaye no mada no nwane asimo ka che me say nti mi nim nyansa de oh mi me what's in the cancer mi me shi obi say ombla na me ne nkoda wamba ma gine bag agine phone nyansa de nti me fa phone bag nyede e ma no fa kuma na me ka che say enimi ho na nso ne wa me ho me kan say me da ko tom gate na to gina wa no kika de open we de e no ko ana again yede e flame
ana me din nyoma yɛ ema God have mercy upon us. Ade che Sunday ana me ka che sisi onyim de na hu se wonyim se no edi kan ka che me say oh last month up to date the message sign there my na am sure match sade a ko check ni ere yenhwe okay nti sa wa ko check ba on pese obeka che nti eno na da bag ni mu no wo hwe na te say me hwe na asomienu call anana white ene red na so na wonte kokwa say asoko mienu ena ma wu say edem eye wa usisi mu a ugidi u jina so ye bi afan sala komo ebi awo mama minim se wa fa afuo test and but enyam ya visa mi angasa no me mpem no baruti mi mam me evidence mama me pem no pa pempa na ekoye nim o pem no o ndi sa yo taso ana na wa ba nie me o ni ma me bai ti ma fa bag na ma ti echire ana ono angasa bai na mde nyoma ene e ma nso onji no ti me fe na onfa me fe na onfa so we pikin so a na se ono kasa ebufu so na o pese o tia na me ka chen so mate but ti se de isi me mpeni bi onu so mpeni bi nti isi onu me ba ma me no ko ni bi wo ka chen ne se wo mpeni bi no no so onu so mpa bi am se sade a nti onu me ba ma me so wo ne nde na okokora me ama twama de asa wo abayen ni abatete ne de ewo akoma no obi ba obehwe no onu amu nso wa obeje oba no nkɔ ne ba bi yenti na ba yenti ame ba ne se nyi se no ma wen se on be so mko nyi se asisi no me kosu chimbu de na wo be yi bombo na de na wo be abisuafo de ade a na wati mi ato abusua fa TV ni to Adom TV Bra Isra 104.5 FM live on Facebook, YouTube ni Isra TV. But when you kosia live, fita. And na ye no. Na we no kosia de hin bi ni. You see this gender. Peja koso. Didn't na di kosia ne ba ha. Didn't am di kosia ne ba ne se. Me de me fe na me ka chen se. Nyim no. Ti se yesi giant. Ono de menini ni asem but nyi se no mo hwe no man fo mo san anka san se oyi nyi se na bibi to na ene de mini asem bia meka okay me ka che no ma asem o ka che me se ono ma ne ba no ma me foolish man like me hey we are foolish sala we are foolish ma me ne so we are foolish asasem no ka che me o kan kwa na ne ba na nka se gina ho the ban so ntimi ka se mo ma jai no nya foolish me kita performance kwa wo je me hwe mo anka hwe okay nti dia na wo ka kire wo me de me ka to mo so si se de me omu ni asem bia but on hwe se o akola no si se wo firi bi ani bebi wo de onam me nim se plan so no mo ye so dia me nim aye bia na me firi a na me ko bodia ma ha de o de to fam from hwe camera we mu na ka de wo kan bo ge ni din na bo ma me din na ka de wo kan na stylish ke kan ye mesi e chire ho na me ha de ka de wo kan chire wo Janet se me bia me free ha na me kofia me nim be bia wo sisia so ma me se on ti ma wo ma me foolish man like me me de me ni asem bia ka chire asem me free a na bia wo be fie na nyi se na se na bibi ye odi a me de me se ni mu bi Janet na oto nkan na man ma me ne oni ni hweka o woni de so onye didi ma tun wi se oye me ma me ni tumi ka se do obenya kan wa kan wi ti ene de enti ma me ne ka se ho na mpesa wo se ma me ne kan se o kan ne boko se bi o sala me ti ma ne nwo eba ma foolish man like o kan say o kan ebufu so ti kan no na minti o ka kire me say onu won ti ma ne ba no wo ma me foolish man like me ma me no nim foolish ana me ka kire so me da na se so akasa se na kire se ndem me foolish man man dia me da se then so
me ne ge ne tia ebi wa o mitimi e ma ne sika no akoto e mo ne angwa no de akoma ma no oh ben no be ka chem se me foolish dia me ni asem bia me ka che no che bia BBC a no bia mba me kwa no che o me nsa wo mu bi Janet Kobna wono ma me stylish twameti mo na me ntie de won mu kana asem no fufuru me bobbo me de dame just enya asem ketwa minim de na asie wa kire wonom hello mama me ma wa ha na pom to say Yankopon adu Wadama abema bi ewe yenchen wo fidie mu ha e friend Desmond Sala wudi no minimum na police at friend and upon me na minimum le ba so minimum no nenko mu no police at friend and upon na minimum so beba nkanya sankan ma asamu ma na pe aka no dem wo bi asem say de ye de kan dem obi kura asanti kosua mienu abema wo banani asi nisuo ya wode aba ye kan dem a ebi akọ kan dem anka eyi anka wa ma ha ono didi ma tem wo so dise me ba ho me ba ma mi se wo asem o de di kan abema yi wo se wone wo ba Janet Kobna ana afafro wa hwenu ahwe obi banfie miensani wone na afafro wa ka kire nse wuntimi ma Janet and wo my foolish man like him o ka sa me say adia wo kan de anya no na me fa o ma fra wo ma wa fa ne de yi masem na no eye de silence fa ne to so na santifo ma me binu mo pekwase ebu ododo omo yetugo omo ya wona na wo so ya nwere ni asa nwani anwa de nka odoko de odo Nhyira FM ma me fo binum ya basha bone dodo wo be di se hunu pa woni mpefe wo bi ho batan bi otifie sesi a ne ba wo abema bi a woni na sisu bobra enso be sa atam ne de na mapanyina kokora bi adidi ne ho a asem ba pe wona fo so se wo nkasa a foolish man like him say evangelist nana ma bra yanko ya me Nhyira na bema the mama piafo what the mo se dwa o mo se dwa pa mo se dwa juma brantie na ye no waye adwuma beto ogododo ese nka o man pushing neck when pushing neck ese nka bo ni mini hwe ma me ka se mi kira wo de ne hia hawa unya wo ba ne ntena nwale akofo obi ba ama mami nana hima aja dua na obebo na nye papa so kusua ne nya asante de Nhyira FM konko pe asante de ni onko chini no onko pa asante de okay and so this one na nkuko bua no na yeah asante de na fe mame no de oye no on say asemani dance e twa bi ye de eya dance se wa asem o danke fra onka obekasa so nim say na asem nye de o say ye nka ne boko ye nya ni se hwa mame fo ne bi wo ho a ombo 224 okay 432 push formation that be 433 ni abacho okay 224 no okay muni anu musia o se tia wa konta 224 some game no ba mu abi your order yi okay mama ne tumi ka jo se tia na konta mienu mema yi mienu na modimi we hu se we your ba ni nua we hu se o na eyisuo okay otimase nti mama do oti so onya aduma o odidi ne ba ne ho wadi ka didi first one ho na first one na hu se mama no o ha no ana wadwani aja no ana wedi ni ti akoye de akirema na sikana patomoto na use no wow there so oya forceful so tabi force bi o wa ya dani force jimi tabi sikana ya wake unim se toland sikana wake ye metu ama full land ni na wa use no oba no awie ana oba wo jinam ana wo dan ho ana ma me wei ana na hema obi ye chewa wi akwa no wamfa so ade sa emisa kanea aten se ono oba no wo ni tirim asem se ma me no na adwene se sankwase abuo na no de bu ba ma media ba ma no kura ni so oba ma spam sa ayira de odu heavy anyame bebi sa obi an spam sa ayira bi a wo asem da nyame ni etihwe wu sa akola no oba de obawo wa nwo ade wo ne ma me ne wo kan ye be kire okwan awia kete ma me no ye be fa no
police for befa because u juice won ba no ho ne dia dia juice juice oh okay on the juice won ba no ho that's we are no juice no juice now name juice we pass juice you juice won again ho juice ni e dia minim juice kro juice e cocoa fita juice e cocoa fita so party cocoa fita papa fita emu ha a friend is spams. Your friend is spams. Asante kasa na America no. Dia mo ya sa asante ya ntara mama sa. Eh juice. Juice aka ko nim. Otima su juice wo maame no. Enti maame bi otise no. Nana hema. Ya ma ba mra enwere no. Okay. Because dia wo ye no. Dia wo ye ni sesi akwa me ehunu se. Ya fra wo. O tutu ayampe asan akate no. O pe ayasa asijide pani moja dodo a. Ana wo me pacho sa abani emu ne sa ajijide o pani moja mo no. Ne o mo pe wo achichire de moja dodo a. Anya wudi nsuo ye den. Efra to no odi nsuo be fra ni moja. Okay. Big mama. Yanko wadwinche. Me pese ni bisa me be ise. Normal family nyina ne maame nim. Ono ne maame we. Nhyira FM. Mama bisa wasem. Acho mama de mi nini de mama to anu me papa issue bi do mi tento moja ti mi nana na titi ti woni mu maame e ti wona na nim wona na nim de wo famu actually it 1.8 na watch na wo ma wona na sai oh anu de ebi wo a metimi edidwa na me de kofi sene menenu nkwa na de oh nti mpese me chese de na wo famu yi na wo yenya na wo na nanim wo na nanim wo ba no eni bra na wo nim no bo no wo na na no nim no kwede omo ka kire me se me hwe me hu yi sa ba yo no ombo an nti na so tanyi tinfo ena wanti yes beli kabeli banza so who said the idea na yo oh you kind beli bakabeli ba ka beli banza okay you two fu say jejeje no enya ya wo be ja wa bro bi anka okay what you say hwe me hwe sabe na what 21 na ti sabe na what 21 na wo hwe obi amakura na nya 3 years no ti na wo say yes na wo 17 years ti na wo 17 years and na wo ji obi aba no ma and I work no this abe over 21 what will be back I'm an 17 also I would acquire your fruits them so if we I deal with our family that's what the better before be our bank account o start here bobo ye adwuma nyina o save ma ema ana wan kasa wa bie se me dachi binti me de bibie sime ne so se me ye because na o sika say asa wa adwen mu dokakra ne adwen power otirim ti wan kasa wa brabo de won hwe se wo be hwe ni ye nti woni bank account o se ne wo mtim se wo bank phone ma ba sisi bebre no adi amanfo sika de ejutu go ba na ya se ndi on fa nyan o da bi ala mi se bi we ebi we mi se bi o no phone so usefu go ba ya se usefu go ba ya se watu susu na go ba ya se duaba no yifri wo nye duaba asam emra asam ne yeka eduane ntimi nkofa hwe ba ntimi tufu se kosua we ya de ba wo de ba akwa because we am bagia kwache di o me kwache di Mama no what they saying? Mama na Rose Agbaso. Rose Agbaso. Mama Rose Agbaso. Ya na wo kasa no pa no. Na said ye wo pese u place mat no nanka me hwe se message you nanso nkoma ye no di ye no. E wa ha producer na wo kasa e. Wo nsam a wo kire mu nyina se wan kasa nti. Me de batu dwa mama nsan ate de wo kan ye no. Na sa wo pese wo ba na waba no abeyi hu ano no abekire mu eti ebusa yenkotie enkomo a producer ene Mami Rose Agbaso edi ye no na yenhwensem a wokae yenkomra Nhyira FM CD betimi abo ya ma na yenko second story so fisa Rose Agbaso said you see di ahye mani area no hampa nti esese mitimiti de wo kan ye na wo so tibi na ye nyina ye hwe se bad time
woyɛ baatan na woyɛ nneɛma bi saa na sɛ ɛyɛ abaatan pii no a yɛ saa ma wɔn ma akɔtotɔ nso hwɛ mu yɛntie voice no mmra Now, sure, you can a baby for 5 months. Now, you can now, you're fun and call why this is a bank and buy. I'll buy your dinner for the thing. Now, we could have 5 months in our country. I better for blanket the trees in energy. 5 maybe or begging the trees in 1 G. And my baby is that, you know, share me this day. One, so really, come a boy. And I'm me to be a girl. Or work along on the 5 months. Only them or not quite want to money for them to have been catching me a bank. Oh, here, mamma, there, and you miss a minute so no time so go can be. On your person again with the form. Let me come on the stage and I'm going to get a comment dinner. We shouldn't be near 5 months to bed. And they started signing cowboy. Until my baby, it's an inch or maybe a cinema about me and get my back. It's a little bit and I just saw her brother with a big. When you said I am taking my addicted, fear me. I then have let me say, they're not getting it to us, I'm taking it to me, then maybe to a while. And I do 12 Jack was to bring the papa and pay me a party and then go to you now. I see. But is the boy in our book? I never wear anything in okay. I bought and only trim for now. Okay. A Polania 5 months with General to them. I'm an another close new shoe. That's our boy waiting. Bunny breathe your sister. Mama, I did a call at them and say, and young man, Mrs. Ebano, okay. Share now. It is my catch what she is that I am about. I can find the back of a could be on the door. Mama said, I get real crowd, will be back by a fire, you know, your body. Aye. The macaca come or something the money to say. Say, and you know, what I am not own a maternal for this. And to my mouth, who take free. You did see the Benjamin after me. You shall for Uncle and the money news to move here. I'm not one school show. Because Uncle Shade, and I saw no benefit to say, and also can't have done to run to that. One sort of the to you. But even the family family with anything in Akalana, you can Akalana to make up all your food. I mean, and I mean, I'm a man and a little woman. I want to go to the yeah. If you're banning son or that. If I mean, in my family, that the man should find a family back. It's an enemy of Mukeke. With many friends and the friend, dear, so in the family, friend, dear, to put a dear. Young woman, well, me and my dinner to begin to catch you. There or the good Juma. No, the abundance of this town is friendly. There or this can be a colleague Juma. Now, who's there? Can be that. Can be Mama William, a friend said, if you know about how you really didn't come on, the patrol, a message for Wadama. What could you have 2,000 Ghana cities out of Koyajuma? What do we know? Huh? What the command? Last week, Anna, the man about 1,000 Ghana already command. I don't know, Kojini, Sika, Wabra, Utimi, Nebana Kokuma, 180 Ghana cedis. What of Fidiamano? Would the Nako 12 merch and Trinsa? Now, Coco Bonner, Bosnia 2,000 was added danger. And Nancy and Che. Dentia, the person who had the Podentia. And I'm a cock fan, Jinami Piscay, Adia Soso. And I'm a catch apart from a boy and out Chiluton on day. Oh, I go far poultry feeding. Okay. Near Babette Toma Marfo. And she, Nami Piscas or Sudan, Adia Quacofa. And I'm a catching also Quaco Jinima Miscade, Adia Blimam Samati. And she won't catch you scan.
BBC na me de ye nti se me wi a me na de we de abebre no nti 2 weeks no be ka chem so ne ma me se enyoma asanti opese ojini sika na me se mate onya abotrem sika na be ba nti dem mo hanyumle sana ge ne flame no bisa me se na me so no we dem nti oba no kuta kusua esa mo ye ni no mawura provision store mami kosua ho mami enu mami ensa ono so di kosua bai se senke bi oba na manfa sika na mana okwa ko ko bom bia se sika no se me pesi me twia se ni se na me so mate nti we don ji 10 million no ede no nko nti won ga tell mami se won ji we de aka ba ede e ba be so na me mister question we na fe me fancy dey twatwa won ne oba ne nhyem de ye da ban one say last month on the 1st. There's a 1st September some now okay. And no then you see musa ko hotel corner. There's a one better be a well I don't know who them want to be my home down. Oh, if you are oba no abedana ahomacho asoliko. Now the next still musa ko hotel. Desmond, you are a very Mamin describe who you are. Me cannibal for the battery. You are a very handsome man. Fabrici. Hey, Wafa, Yanko, you are a very handsome man. Fabrici. You are a very hard-working man. You will be a boy hard work. The third one, and they say, you have a life to make. Fenobrechim. No, that's it. Nhyira FM. Who are brabby as a sawobo? What you say? Young man like you with this kind of energy. Now, I'm going to crown at the say. Now ko twa bubu yani nyina wo mpa wo ba na ni da from bi obetimi ne wadwene abom accept wo as you are wo nye club but girl ne ko club I don't know how I do really me tawa me ashase na me hia sa suba ni nyina na wonni bi etwemu se 1 year ni echiri e na o shase ina so o shase ne red flags as a senke bo nka say I don't belong here. Me say ha atrai say you see ko high no obetwi me adi nti say me fa me wadwene na me sie me sika ni nyina mu wa hwe ne ba 1 year ni nyina mu wa sa koso ade akoda na ko to school ma hwe no ahwe wono a abo no pam anyem no wa test ni mienu say oba no how much no e ma me si o so ye wa fa ne ba so filifi ayi ni be bi wo sisi. Okay. Yeah, mama. So for be a tested message be aba say. Your money me na no kan o TV so say. O modua. Oh, and the me say and the had the enti man go ahead say. O modua. And the obetwa say kra. Now can see say I don't need no oba no ko hotel. Oh nana hema. Feelings. Okay. Say o person no oba ni gia. Hotel then. Hotel. This am one for banko hotel. You oba ga me ka say no. E ho na mo money. Oh, this no. Yan ka say you yan fa wan ko a yan ka say yan fa wan ko. Hotel no ya ba bia mo mienu no. Mutumi okọ fried rice. No what you don see mo. Otimase na me dey mu didi. Na atoda bi kura anya sense kura hotel na na mpese bo mpo kakeke. Me wa. So ese ya na ase osika nti no koje na ase osika sunya moto na wutwe me madam fu bi na bi me ni mam koto wa usika na ase wadam fo na disika ne ma sama me bisa nya nyanga sa misika wa anka sa usika na de to moto Desmond Sala. Okay, feel like we're from Desmond Benewaa. What? Who comes out there? By force, me don't buy me. By what? What did they make a journal? Now, so you me back. You be some more me man. So what to me? You me back. Now you could grow. Coffee ball club. You be what? My man was it na. One producer sana na kasa. O se ni wofa no mbeba.
ama wo maba se akwada na se so mo provide one mo de oba ne ba ye pregnancy test ni hwe se wonyem se wonum se eba ne nya wo ba won wo owo a ye be fa die ne hu kan be die ne nu ama ye hu sa akwada ne oba ana se ohia obi o sky bar na akwada ne ye ne ba na wafa wo hu but my guy die woni ne hwe so ne bobra wate oti de make a kire no ko bank ne kuku bi account bi e be mienu miensa 1.8 no wo de 100 to now the 8 ato ha no one mo wani ada ho because by now ka wo kuma se asase ankenchen what did they make a child that's more arusia ye din komo we say ebe pompon honom na yahwe na yehunu de rose ene ye wo fa no be ba beka e bia no mo de asem de bi na eba emum Janet Kobna avail yourself appear before there's a hindering na yehunu de ye ne woka na asem mfa na asem nko se woni se ye toto pipe mu pa enu nti no se wanya poly tank amfa nsi fie na wantwe nsuo no bi amfa mu a ye to pipe mu a wo be fa bucket asoa akochinchi akopensuo wo be bre kwa enu nti poly tank we se ya achichide ene daso se wo to na achichide na so na nye die ne bia obi bisa se die ya syntax ba ya nye ne ba na me yakoda na essence eye papa eye durable empai ehu ba bie ni we benyinu obi won ma wo bo bi odisi sura hu ne beye na emfifi ho ba bi na apai na enyinu tatatata syntax die papa cho eye Ghana heya ye weda no eye nsuo mu eye agrada mu ewia be bonu empa na ensei enye hwe ensoso enu ntimesrew pie kwa ha tank ni sisi a mesrew sa chichidie na so dia ene na baba be percentage no bi ato eya abusuan chamfa ya wunya bi a ebebua wo pa ya wo agents no mako aha 9 ni ato won mapete eye Ghana ha be bia wo shop online so no so ye syntexgh.com ehono uko hono mu a wo behu ne sizes no de wo pani ade nyina na mo memfa ye number ma wo na frɛ ufreye ni ade wo pɛ no kyerɛ ye de emwa ne bɛma wo na afi aboa wa ma nsuo hu asankan nyina no akoda din number no 0244 335 168 0244 335 168 syntax tank na was a strong a tough just a din pa da me ka kyerɛ wo sɛ emansansa ha wadwini bebre enwinu awe ye nipadue mu no se bi pese efifiri na pia bontene ntimi ma na ahyehye ingrown hairs no eno na ma acne bebrebe no bonsa ya pafupafo wo wanim mesrew wako shave aba senka wo ye romantic ese wo ye sexy what you say nanso ensansa nti babe de nsafa wo ha wa ye sese bi aquarius no ese wo ye smooth na eja wo so wa ye very very romantic Razor bombs na ebi ba ye tiri ano ebi ba ye ha sei ya moto mu nsansa ni nyina eye skins ena make a kyerɛw na wakopa bi ato Ghana ha ya to apete ba bia pharmacy shop enketua ene akese ni nyina mu no wura mu a wo so per skins we eye lotion e pa kyɛwa wonya de asa wa ne bomu a wafa fifa ba bia nsansa ni nyina wo ebetu nsa no wase na enya o dark spots ebepepa dark spots ni nyina nso so e de e free ho no mesro ye number no anyway pharmacy shop bi a wura mu no benya bi ato nanso sa open odudu to abefrɛ number 0241 820270 obetimi so afrɛ 0504 485984 na waje wodie menstrual hygiene wo ba wo yo ba di abusumi bia wetwa modwane bi agu ho kakraba besene akɔ na nim sɛ de besene no enye enunti na besene no eye fi no mogya fi ni nyina beba na ya ne du sabre na infections pa no very 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 relevant make idea chese ade a ebetimi asi bofo ne nye so fa cheme ade ebetimi asi se wo betimi enya enti brand drugs ano ade ode besiesie hu na ebeboa wo mesro eno na market surgical se de aba no pretty lady sanitary pad we misi pebi ma ba no ko school no o ye guy kwa to be my wife Udi eto wanti mi kwa to curtain ba kupe esi dem wo ma no wrap hu no ye chen babe surprise obeti ano na yiwe die nti ameka se koto ni say wo mother worth her baby wo ma e ma we safe from infections abeba ho ban every infections ahodo ni nyina ho wa wie no wo ba bia panty liner ebi now draws mu amesrew enye
Pebi faciesie hu wadwun so awie nkaka na beba discharges ni nyina no panty line wonya de bo anwumre wawaye no wato watwene ehye mo aduasa wo de baako a wo de betwa bosome ni nyina akwa akosi sanso ene ye wo market outdoor diaper ye de bo eye ye ma me no mpanyufo a won hododo won we ye wona kase ne nketo a strips ni mo den wo de baako a gloves ni makoma kunsia ene hyem ya wo benya no eye free wani nye ho na op pant no a ye obi dada ene eye market outdoor pants we so ne nketo a ene na kase wo hwa me na wo nkran wo de wani be kyerem wo kan shi drag lane sanso na wo kumasi a obeba amekom traffic light ye number no eye 0242770304 obetimi so afre 0553291477 na waje wo die she no so am say your market cotton wool your market baby diapers market baby pull-ups ye ni nyina bi ewo eye market surgical so ye Pamaxido Ghana say energy drinks no abu wan re akonum bia konya yade wonum bibia ba we ma kire enuane no wonum dia gum ne da no ye soronko ehwam eye kama pa ye wo eye B vitamins ye vitamin C ye wo D ye wo iron ya ahwemu mapa wonya tu bia na sedesa woni wobusu ye nyina mo betimi atwa bi na mo de ahwemu how far say na obeye no de nsuo fra na wo de milk kaka gum no wanunum na wo de atwa wanum ye 20 grams sachet no 400 grams sachet ne 400 gram e wo tin and so ewo ho se no some say Food and Drugs Authority ahyen so de ebo ho eno nti eye safe ya wono mmofra no nyina no ebetimi atwa bie enti pa bie na eye won so fa hwe how far eye Trisco energy eye food drink kama pa ya kai se Nafisa baya ya tintimai wo se me mo se mo be repeat me mpene da me ko Jesus 3 school na me kono so mo huru mi ntimi nko biem me pe international school na obeda ye na ye de to adofo anim na mo keka mo nsase no ye ma masote se Nafisa hye suku ase a ye kotwetwa aka no nyina no ye de ba be kire eti ye kan se wo hye suku ase a ye beba ne aba be mamu hunu me ba cho bra na bra be hwe bi na Nafisa na baby amode me na me de se Nafisa fie wa ni o be ye pe suku mo de no ene ye kofa ye na wana mpese ye hwe aha eti Nafisa na daso kama barani bi we wanu wase mo ya me den me si me ko school for and wa je ne uniform fe na ene ye ko tua ni books ne ho kanyina e di free ho e ma school no enti wonu my so te se enche wonu be registration no enti enche bia no omo de eye aha Nafisa na je ne books a wo gina ho no kama ya hade yesia yeyo de amode dum ye no se de mo kire yese ye mfanya no saa na ye beye no enti ye da adofo ase papa ewo mo a mo ye ma ye da ne nyina ti Nafisa ewo school mu na eja ye de atoso no Mount Zion teacher for and headmaster ne friends saying assistant headmaster and mo amowo nyina ye da mo say ye ba ye mo je ye feso aruso ye konkomo atoso mienu so pepa gift alasa watena se wanu so bi edi ni dream ni mu ewo dream foforo enti mame mana kwa ba na ye misa ne se ne nante se ne se gift now what to say bibia ye boko okay ya ma wona so kakra ma me wate yo e de na de wona ma wie pacho mama de e na ma wie na say me bai abrante bi oko school ye tipachi oko school oba no on peja ne mu mame sorry tena say jeje dem wate oko school na oko America wana na bobo no oba no oko JHS na SHS okamo amotwere bi isi no okay nti okase omukobo omukọ camp kobo ball na me say you say suku ade na dem kwadia meni problem say wo woni su ade ho no ana me ma ne koye ti sa akọ na koye na nye suku no na do wo mokọ nti enye school nti no kwa na okosia sa abrante be friend receipt ana aranya ni say receipt pacha Rashid na receipt receipt and I was that be modi ni ye ma me nya sa ye nko ni no because me person me hwe say Rashid ana e dey pacha sa na me hu say receipt na
Okay. And as from man na man into na match ne man. Well, from man was no yes it means so ne ma. Te Rashid. Mama ka say Rashid. Rashid. Yanko. Ya be na be. Catch me that. And so far and I'm saying yes school na do nko na ai omo coach ba ko bi na ka say omo nko na odi na chiko e. Ana ko hu abrante no. To ko hu abrante so ba ho no mi bi ono so na ko school omo ina ko sia camp ho no. Etinye school na de akoda yi ko se won ko tumirika. Wo mo na de ne pe. Aha, pachane. Obi fufuro na de ne ko e. Okay. Ana ko hu abrante no. Ana ona abrante na ka bom. Ana father or na twempana. Minim ho twe me de Oba wanya say? But 16 years. 16 years that time I can no be 14 years. But no be 15. 15. Pachane. And the see brand and the convention ma will be a wukomrika. Na wa crafty say wukomrika. I don't call mama. Mama pacho me da say. I won call company Sunday and be hanti omo call mamba. Omo di be say. E do a whole week omo. Oba no dey say. Pacho Matilda Mohammed. Matilda Mohammed. Wukomrika na me ni ho. Dey you be aye ko me ni enko mo ni we wate. Aha. Mama yanko. Pacho nti ono ne ko okohu ne sare ono na afa yefunu. Menim me bisa me ba na de no kra me ni mama me ba na yakola bone na ankasa yakola bone piao enti nam sa de menim ho hwe me bisa se Matilda me hu yiye o se ma wo adwen bone wo wutirim papa wo da wo sori bone na wo dwene de mani pa ono won e kan se wo we fira ko nyanim tofo ma meta wo mo me se trance set up right na me say oh anya sa ya adwen bone wo me hu yiye enti na ma me bisa wo sa no o se dabi na me see you woni mbema o se ma me ni mbema are na wo dwene adwen bone ma me wo da wo pa ma adwen na me say me mpa wo bone wo da ache na me pele ma nko school ba me pese ko school se be ya da ache wo benya ba bi pa na wa hwe enti enu enti na ma me yere wa woni mbra me bre enti na ma me bisa wo sa no o se ma me nyem na me so me ni mbema na me say you me ye nipa wo betime atwa me ntoro but bible aye nyankopon enti sa wo se woni mbema me pa cho so bible no ma me na empeja me gide sa ampasa woni mbema me da watwa me ntoro but ewrade na tenten fo babu aten sa wo twa ntoro a corona de man no na say bible tun fo nyame okay mama mpacho me ba na hwe nyame nim so bible ni atem se me ya adwen Matilda sawa kasa mate ana me yede ina me jaye na so se te sade yede nyame ase te sade nti ofa ye funu ni na o de komirika bobo ni nyina no minim ho hwe that's what that anti mama ni funu susu ni ho ana wo be hu se te ni aye se oba afa ye funu o fe no tinto me ba na anye sa mama okay nti omko camp ne ba ye no so woni ne natie na na pie to say no pie na no ofie me pa cho okosuku ma na wa pie so mama breaker na kese wa yere ofiri suku na akwa me so me te fie minim se me ba na wo school nti akwa sa na fra me ko kan na titi fo na kasa wo ba no oko camp bi anya ye school fo na de na ko ye na coach bi be kan ye na kan che so nko hu na wo fo samu wo fo na ma na kwan de a na no de se ye school fo na de na ko de ye mam hu se ye school fo na de wo ko ana so kan ye na coach ne ka se ampa wa be hu me na me yere me ma kwan ba bra me so me nim no enso me ba na twa me toro se school na de wo ma continue me ma kwan ma na ko ye afra oba na wo school ma na wo hwi ma ko second na wa ba da koro okoyo so ko train nti omu be kwa akobo galantino na okoye oba ye na adia sama ma na se dabi we nye train nye ball na okoye enye ball a me bo no man ho bi abia na wo sore na otwe krata na wo twere letter mi twe mi go school mi ni make the letter no wan hu he the cry I ba chew me baba ko otwere ye no osun ye no osuni na wo osuni na otwere we na sata mo otwere na we na me wodem ho ba se minim ninti tu le ni se ho mo bi na waye se wonu so toilet omu niema na ball na mo tu ye ne ho niema na oche owie ye na odi aseketa na ye da form ntinu odi ase ayi na ma da ye letter benz ade ni o ba no fa na me ba na ka fa no se ma wa yi na ayi mata da chere de ma no na msa de ba de ma ye de o se wo mpe na ni je me mpe na je ntina ma me ye de me bo no I didn't know or train by and I'm a bonus dabi me nye train in a sa time me ba Matilda trance let her not run say Nhyira FM Pacho me utro twi
tro de wo tro ye no a kenkan ne enko kasa kese kakra wate kasa kese kakra meaning say wo pain ba kasa kese kakra wo tro say you don't want me evangelist kwanye brofo wo kan mo aka bi wo kwanye ni you don't big mama wo kan waka you don't want me to be happy so I don't want to stay with you. Okay mama enko ote Kabafo no e bi ne ye bafo da me translate as a kabafo na bi me nti bafo anka me kirem kasa na me translate am henko you don't want me to be happy so I don't want to stay with you. Okay what is it? I see you don't want me to be you don't want me to be happy. You don't want me to be happy so I don't want to stay with you. Yeah. Okay, carry on. O say o partner say mama nem person na ni beji ntom person ne betena. Okay. Yanko. And the first line. When my father was alive, I was happy with my father, so I want to go and stay with my father. Me papa tia say me mani je wo me papa side. Ntim person me kotena me papa nche. Okay. To one show to my dear mother one sign signature bia. I want him to read his signature no. Okay. Okay. I think me ba hati. Utu afufu e be san be kenkan. Na wa yenko. Tempacha enam so chira sade enam sa menjitum nyankopon ankasa nim se mepe we yenti na me yawo sa no. Me nhwe wo se wa pia be pa be du fia oba be se na 810 na wa ba wanti mi nka ba bia wo ko ye kire me na ma be bo ama be tonyo ma wa na se me be menye. Okay. Wo ya ba kampa. Ti me ya sa na mkasa o de wo be ye bia me fa ba sukunu de me botaye ne se wo ya dan ya sukunu de wo be ye de. Wo be ko. Okay. Nti efiri honom no na afede ne ya sesa mene me bana kasa se na first o kasa me hon o kasa me so rough what you dey sana tie na me se woni ya kire se wo hu be ma ntima ntwa me ntoro nye se ya na first wo mata da wotie ntime ka bibia onjintum me ka bibia onjintum ena na wo pesa ena ma wo pesa kesa me nkwa na wo tan na me se da bi enya nkwa na me tan wo de wo ye ntima hu ne ma wo so ntime mpene sa wo life asesa nye se ya na me na wo te na wo life ye de etie woda atintio ni na mebre na woda atinti ta hu se dadi wanyini na owu ye bad mesimi nim de besi bad me wagide se awrade ba mama de so bra be di me bra so aba adwuma ben na wo ya wo de hwa akoda isuku mama mpa chome da se menye adwuma na nkasa ye kasa adwuma se ya na meye bad na mi siniema mi ye clean adwuma bia obi be fra me se me be ye bia me koye bi wo ba da achinti bari da achinti nti me koye sa adwuma na bi wo ha na me de kakra to me ya kakra na me de akofa kwadu na ma be hye nyankasa be se na ebra na machika de aka honam de ko achima nti kodu nti me brebom na me se o momboa me na ye nton na ye nya sa be se o me kan tesa ma ye ntimi me nsoa ampani na o ma tu na ma sia kodu o ma ne ye se pacho mo ye nu 5 ana okunu ofri mo jawo okay ye mra koda isu brebe na hu se wo fafro ya wonyim mpacho o twahwe okọ camp no okotwa ayi omusa akọ camp foforo ayi no le yesu when you say wonka wudi komrika wudi kobo ball no me ade de se ni obetwa hwe wu nti suku no camp e chebe na hwe no we e chebe ya duku style ben wa boni the friend fucking boy duku ni din the friend fucking boy mami yanko wate pacho almost akọ school ne camp na afede honom na okọ America na otwahwe ndo otwahwe na no yonkofo no hu ye no mkọbọ otitefo na amane okay na oye dey nti omo baaye no na obeka kire me nti mene no wode ma na wasate se ne yefu no mene ne ode ma ye jime na me se ade de na menje de na ye mata da de na ye na se mami ye mo mami timi das na afede o su wasate afede honom no wakikam na mestia na mesina so na me bo mpa ye manam se rade hu me bobo na me se mata de na asi ada ko kan ukodi die o se me ndi hwe unum de nyina zo wantimi ankasa bia mama obi adada me ne mada mama mpa cho wantimi anka nkere me na me so su na me bo mpa ye na me fa na me wo de unim se bia ya attack bi kura tu breaki sana tie na me de na call hospital me de na call ye na e ho na mko kasa me nkotwa scan o mama ye call lab e ma nkotwa scan na omode baaye onu ana kwaje scan na o kan o se ma se menyem 5 months 2 weeks mama after me hu de me na manu na 5 months 2 weeks and no dey 2 minutes na no twahwe no nam se matter I say there
yo so wa je wani so otimi ji bekin kan kire o otimi de bekin kan hospital ho asa o twem pie na o mo de say ne nsem no e na ba na me say ye de ko kire doctor nti o mo say den ono kan ko tadi kan sa asem ne kire me ansa na e wura hospital e ho na ho ye o sen mama afra me wura ho am say matada de wa ya me ni ba bia wo de ma duru ni nto hu me mbobo ana wo mpa wo da atin yi me ne wo na bia nsema me kan kire wo wa mfa ba kokora te mama eye kese na me makoma e ho na metena ase metena kakra na me ase me nisu biri me ena eja ya nsa na me sore edi na kina yewu doctor okay nti obisa no se be ma be na she ni nyinsei mpa chan te me bisa no wan kan kire me o ni nyina na oguzu on pesa o kan kire nto no nim se o kan kire me ambe ko boy no kono no me bisa na wonka me bisa na wonka 5 months 2 weeks ni nyina na bisa onu no timi sori frifie ekọ boy no ho abra on kan kire me nti na mi sese matada wo ko hia fa me ko ba bia wo ko fa ye funu ni free no boy no fie no on fa me nko o be kan je sama akina ye be ko no on be di kan kwa nwumre no on fa me nko o kwa nwumre ya anapa na waba na mi sese na kesa wo mpesa me ne wo be kwanya nti no okoda ba fa di okoda ba so wo hu se free ye funu na ba nti na free okoda ba na mi sese pesa me krokro na me hu ba bia boy no bo nso me ye bia me ba no on ma me kwan nti e sa na me de ko to panyin bi ni o ye sofo am se da mpa chaw asem se na me ba na ye but o de ni ma bi tie me on pesa o de me ko sata ni na no wanya sei mpa cha na ndo na fide wa free wanya 6 man krampa ko 2 weeks wanya 6 man 2 weeks mu hon ni ko bo sofo na amane okay nti brebe na otimi kire se be ma semesi ena mene na fefro mpa cha ye free hospital na ba ye no na afide ohunu se ba bia adura ni bere so me ye den krampa ma hu se onyam na fere okan kran se boy no kwa nwoma mama te hi mpa che te pechi number 2 if pechi number 2 kwa nwoma na muwa pa che muwa but emuwa sa menim ho erinti ya wo betimi anante akwa na ofaka mpa che ofaka sitreda na kese wafa hono kurom ka na wakosi eti mama abama ne sesei wo de emra enim na yenko ho abema no ntinam so ka sa no ye ko me de to sofo ne di mani ama ye koye na boy ne minim ne ntino ye koye na oni ho papa ne na wo ho ena ye bisa na se na we no se boy ne papa ni ena ye de ato papa na ni papa na ma ye kwa aba ena obi se ye na ye nam de asem ena me papa na ma asem no koye na o se ne wafa se ne na o se ono wo ba receipt ena enyim ntina ye ba wani ma no pe na so sete saade a oda nyame asese ayenyin se na ye de ba ye na ye nkasa ne ba na akobo kro no na see you me papa na see you nti omo behwe no na mpapa bisa se na ba na we na o se na ba na de oni ho nti waje atum ono na o de na ne hu me ba na ofie hoda nti waje asem na no papa panyimu a wo hu akoda ba ya se so obeda wo ba nchen na ya ba tan no wanti mi amisa ho asem ma wo da se wonyin se ya de bra wo ba no ho mama mpa chome da se o so ohun ayi o se na ba na dan fofo do so nti no ohun no nim se na ba na dan fofo no omo bibi ni sag na akire na dan fofo na ka kire ono se da bi nya omo bibi ba wo ba na mbom na dan fo ne sag ne eti ye mra ye nim Rashid ne jinyin se no ne papa na ye ko ende na ya nkoto ono ankasa ne papa na ye koto nto agitum se ono wode na ni hu no fi ha nkwa na de agitum se aya na ba ne nyense nti ye nko na na ba na ba omo so beba fie na de ewo no ne yaka se de na asi ye mra ho mama mpacho de asi ni se efiri saada no ye ba fie be se 3 months o ma ha o man si ho no pa so fune frɛ ne bia na papa ne se o ba bi o frɛ ne bia na papa ne se o ba bi nti ya ntimi anka ho hwe o man ntimi amba ena me saade tu ni papa furo ni ono ne ye me wo fa ba me ye ne se ayamata da papa ketwa ana afiri no afa abanti ono na ayere e frɛ mo no de papa na e baaye nti o baaye na ena o de ato nani ena ono na kasa ya o se yen kan kire ne ba no ono no de ne ba no to suku wan kasa ne ba no kwanyi mo bi ba te se ne ba no e konyim na to de na kasa waso ne dwebo nti on hwe no na ono ne yera wu agya nkola na ama ntino ono ontimi fa ndagene enyere enka ne de nti on hwe no akola nso frɛ na ena minisika abi ko me frɛ na opa na obefa opa on fa Rashid krono mpa chaane se matara yare na mde ne ko hospital mama mesu afrɛ ne phone so no de ama na dan fofo so oni ho on fa me frɛ papa na so papa na se me frɛ ne ba no me frɛ ne ba no so on fa me call
nti papa no ba fie no na wa ma Matilda fede na oba ye no o ma na 1.5 akire na ono ne ba na akasa san ba ye no na o san be ma me 1 million na ye 2.5 eno no sika papa ne ba fie a o ye de owo ye no ba ma no be yin no mpa cho mo ye mba ho owo ye wanya sei pa cho oko akasa de no wanya 2 months 2 months ni nyina Rashid ni ani hu akoda yi o papa na ni hu akoda no ba na de o tam na de ko ho but o man si fie hono am mehwe no papa na de me eno sa wo si wanya pa hu sister hewanim ene ye TV so ne eti na semwe sabe na ma me we susi enka ne form no wa hu ka me tru yiri mu ka me nyaawo sister edi asem na Rashid ka kire wa we bi o ko school o ye athlete o tumbi ka wo bobo ebi enku na Rashid de ma wo ya wo jare bobo na wakofa baba ba che ko company ko shai ena obeje mi na menye e ho ana mituba ye ko fi be 1 week de ko no friend na mi ndi nkom ntino achi na mi ko shia no omo ho no na mi ndi nkom ena odi tu manim so opem ena o ka so be hwem ena mi ka se na wo be hwe wo ma mi won ton kwadu hwem esi alaba ani wuduku wo ma mi won hwem baby wo ma mi hwe wo mo du JHS wo ma mi hwe yani ye kai se child right ni antiatia mo nanso baby edu ni se antiatia mo a mo da chi sai o mo ma bata bi ni mu bretugu ah sister nana wa sope uko school mu wa sope ya ye se ope je o number say nya ho anam tu bare no eti ye da na ne ko hia na ne hia na we if you ever o ma me fie ho one fee Rashid okay nti ko camp no ba e di say na onu ko hia na no e di be 3 weeks e di na de sa na hia no ba e bi enkomo no no di ajo anajubi na o ma mi hia no on sa tem no so tema na meba na mi nya kamba ena me koda ne nche ene anajuba say no frɛ wo e ma wo kokko hia no no frɛ wo kan say so be say mi na friend ka tese mi me hia titema mimi ko hia na mi nim se e ho no mi ba mi nya kamba titema ewie na abo be tana na sele mu wie de yi na ye hye ma na edu ye sa pie anya de mu a ye ko be probi to as a friend and pa me e ho no ye ko de ko tena ni na enti me bo se say no me pesa e ho na me pesa me de wo wasem no wo ka me pepo bi wo ho ofra wo no wo ka sen na kire wo se bra me nchen be sra me ajani wo ko fifie de ne de na afa ka ho ko e acho mi de mi fifie na mi se me ba da de nti man fa hwe aka mo okay kala hye mi ana de ko nti wo ko na adwe na wo trip se wo ko sra ne keke ana ne wo trip se wo no be dan acho de bi okay nti wo ba ya obehu no na e ko se chamba ya mehu no ka se me ma yenko probi to mo so ba bi o no one ne namfo mu pie nti me ka mo ena me ka mo na ye koy tema ye free bar no no mo ba wo mo koy de wo no den wo no so no den acho mi de mi nimu nsa no nti me koy no drink alcohol nim na ena no no twedi Rashid wobro aha nti obro ye na me pesa be hwede ye ya se wo dada wo na se wadwunu mu da ho ye de na mu free bar ho no mu timi ba fie acho ye free bar ho no na oyine namfo no bi etwi okada nti eno ene ye de ba itema ye bedru ye na 11 abo nti na minya kamba eno na damfo no me ka che na damfo no so obesi na damfo no ka che me se ni petro asa wuntimi emesibiti me nkoda Rashid na ncha de achia na mabefi nti nkoda Rashid ncha uko e na bo na mane sei ene ye da ni utimi no dai acho ye koy tema ye bedru no 11 boy ye ko fie ena minim de okoto drinks bi fi abonte ba me koy man de ditin ye kono mwe ni ba be wa mu ande tu bokra na akwa store eta de ti be wa mu na ko tu ko ni de mu no sa 10 na wo ko e na wo da ne mpaso na wo ye den bacha omu jam wo sa su pie to omu ba no mu kuta eduane eduane no mu de blab se komo de vitamin D ti ma mi di wie ye no me hu ena mi fe mu dai ti ade chi na mu se oni me have sex nti wo be hu se wona oni na mfo no se de wo kan se wa hu
hwe nyankopon ni meka no kore na mo enkora bone we hu se be ma no wone wo da enantidi enanko na da ye mo betimi awo dross no wodi bibi se pan yi be wera wante hwe abacho ye ni se omuja no nti bai na me mada nti ono namfo bai ena ne namfo no ka che no se omu kwa akoda ena omuja mi ni mie no abacho en de no bani da ho no nti ye de na otimi da ma ye fa wo Spare me that trash. I want you to accept the fact to say me free me pe me bi na da na ye nyensen wa ha no me free me pe se boy no me anam de me ho ko ye no ne me dai en kan tira me say o ma drink bi no me na drink the fa na da na wu abacho drink no me baba na mi shi mi ba mi na mani da ho no ti kanasa iti wu we are virgin and na ma be ma ne da won sem be no ka che otimi break virginity falasa abacho de okan ya ne so ono mbeti no behwe oni wo da na anya ya ache me eye wo ya because me kai say me break virgin ni pa ne na wo nya ye hu meeting pa wo che wato fi say na mi say ya auntie say Rashid na ye pe no mama asem wo mama fa me na nsiso producer afra homa no a e makwa homa de ehe ya na ye ntu nwa na mo ni nku Rashid papa na mintie say bia na bibi pa bi free na no aba sa maka wo nku ade meka mrama so watimi ayi usia dia sanka se wo ba ne yakoda bone na ono anso waji atum se ampa obi amfo so no emom ono ana de ne ho ko ye ne de ye be pre mrama akoda no wate enti yentwen kakra aseme ba e kan kakra wate ase enti yentwen na yenhwe se Rashid papa ebeka bibia why Matilda minyanu we wate esa ba osubi nice girl what say with life enya ho yade enya ho osa eda ha yanche ohun Bamba stores say bia opese uko suku abruche ana nso say opese uko na wonsa ne juma bi wo ye carpenter wo ye painter ana nso wo ye nurse ni ana doctor wonum babuwa wo na wonum de wako ba bia wonum betimi de wako ye USA UK Canada China Japan Germany France ba bia wonum de ubeko ukita sika kakra wo yoba wanya dwete opese odada ho amafo taki ubeko biabra wonum be bibie nani so akere wo ba bia akwa benya ne mapapa ato ye kura wo bia no wonum ede ubeko ye behwe so documents na emu da ho na fa obeda hotel ya ye be hotel no de amount flight no ye behwe se flight papa e na ye bepe na fa ye de amount na emom ye wo Kumase me ba cho ye wo ayija ye ben Victory Baptist sorry die no a e water junction no ma me fa ye number no ma na ya wa fa ye 0531085235 ubetimi nso afre 0261671686 na woni ye atwetwe enkomo flower case diaper wonim se eye diaper papa ya batai no nyina ade atum se eye kama enu tu de bo abofra na ne tu ye resi ko si no hwere no dumie nu e ba sa batai wasum ti medwo e ma woda na ho misra wada tissue no so chinsuo ya wonim se eye kama ubetini agibi asiwu ka mu efie ba bia na ketua no bi nso hye opesi mu a ebeboa wo ama wo ho atimi ato supermarket bi awuro mu no wo benya bi ato open dudu ato abefra Delta Pepper Mill e wo 0243033033 na waji wo de Dr. Batrase me ma doctor akwa ba na wo mo ye nkomo na ma ya no de se no omo pese omo kire kafia yeah time no na entisi na mse ya ko hwe akandwa mama ye de banchi aba ma me TV ho ezia banchi aba ne that time banchi ni zizie fio wo bu a won hwe wonya pan soro mremremre na mfimfin no wo di tawo mu se tum ukwa ni mongo ha akandwa makra bio doc yen kwa papa piao kandwa ma sem no akanasa you and I check as here every free Dr. Ba aso ye ediama yahwefo eni atiefo enyina yasa transview ye trans say ya eya ne eni wudi nkomo afa nipadua no ho yade bia sebe adokuru nipadua no ama nne enipa bre ewo yade mu no eno na Dr. Ba say teteno na akwasi broni emfa na yare sabia ma ye no ne ye nananom ye papa nom no mu nyina hwe omo ho yare ye dada na edien ya na ye haban ya wo nwura mu a ye kwotete ba edi bese nipa ya bia hu ana ne ma bebre emfie ni timi kwa ni mu mfie bebre na so enne uti so obi anya mfie kese pa na 50
enso Dr. Badia de fofra ba be kan wo se enem panimfo a enyinyini ko mu anim emerewafo no mo da so te ase papa fo no mo da so te ase a enne dani danyina de be chi no mu nipadua mu dwan wo mu no eno ho aduro ana Dr. Ba aya ba se me no medi wo nkomo ne na fe fa papa o ma me unua no enne ya de bia kana ma wo fa ne se eyenyini no na de na ba Dr. Ba aso ye obeje number yi didi dwuma no na fe ya to akasa ne so ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Tabawo Kumasi atonso agwaban hospital ne chi ana nkranso ye was Painters Road 8 na me wudi nkomo ne ka cho se ene obi nyina nkyere se ewo so onya yade ana se ni nipadua mututu no enti na nkomo ame ne wudi fa wo maame ne wo papa ho ene mpanimfo na wo manyinyina abrani nyina no ye kansam a ye ka cho mo se o maame ana papa wudi eja eyenyini dabi Dr. Basi obi anyina eye dian ya obi nyini kɔ n'anim a udompe enho bɛwewe enkakra amo ahya ase se wuti pains ana wote yawo na wo hya ase se wote yawo na wo ye pani a ɛno ɛne na awie ye no udi nkomo aka kyerɛ wo se saa yawo na wo maame na wo papa etie na wo de na chi hospital bebre na so da bia no ɔmamo asum nyumo adeɛ bɛkyen adeɛ bɛsa bia no na o kompreni se ni nipadua mu tutu no ni no mpede ne nkasa mu nyina ye ne ya emu twetwe no pa o ntimi nya no wo hwe ema mo nsum nya na so bia de na awie ye no udi nkomo aka kyerɛ wo se enne tuanamo na fa maame o papa no bra Dr. Ba aso ye ho mfie bia wanya bia mfie aduosia mfie aduonum mfie aduosia ko bia no ada ne dan na o company se ni nipadua mu no mpomu ye ne yama ne nkasa mu ye pa no o de ne ba Dr. Ba wa esan se doctor bia haba fofo bia ba ye draw de masa empanimfo no mo du sa age na o mo nkasa no enwo ahya ase awewi afi onu Philippines ana o mo ti yaw ewo mu nipadua mu no oba ye bema wo sa duro ni bia de ya kanipadua no ama ye obi enipa na te wa asase so no ni nyina afiri ne so ama mo nso mo asoma adwono ama mo anyamfa wodi enti wei ami ni wudi nkomo enwie mefra me se ukonya bia to baabi dabi Dr. Bam pesa obakọ akoto aduro baabi abra yamfie mfidie ana yanhwe nipadua na hu yale kro ni nti omaye nto aduro baabi a enti wei America no baabi a wodi wani bɛkyerɛ no ayi Kumasi atonsu agogo Abai hospital nachi ana Entrance Painters 80 junction no eho ana adu ani bɛkyerɛ ama obi a wanyina wɔyɛ pani a na de dan nyina no ni no mpene ne nkasa mu ne na ho tutuo no ene ne sasabro no kan pa no wodi ni bewura Dr. Ban yɛn ya so ɛyo a esansa Dr. Ban te ahaban ase no te kwan yɛn fa so yɛ de ahaban pam yade free dompe ana kasa mu nti oba yɛ de sa duro no mawa na fe won so wanyamfa awodie na fe won so afum adwo ɛwɔ fie na fe papa na na maame na wanyini no 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 so atimi ada ama mu nyina mo adabi ɛna wia mi ne wudi nkomo aka kyerɛ wo sɛ usisi yade na dani na ya ka na besrawo sisi yade de da bia me ka kyerɛ wo sɛ entrance bebre ɛde yade bɛma usisi ayɛ ya enipa nka benya wotena se kakra na ogyina kakra na ese adwuma a yebusuafo amie bia yeye nkrofo de enti ɛwɔ so wotumi tena se na afei wotena se yɛ adwuma ma nipa no nso tua wo ka enti se wonya ha ɛwɔ usisi mu ana waste mu a ɛno na Dr. Ban se fabra ya so ɛyɛ hɔ titi adraba fo no obi wa ne watena ne to so atwika akwa ba ontimi nsɔre ekwa entry ne mu ni nyinaa kwa etwahia se ede yawo ɛbɛbrɛ wusisi no abo hunamane obi nso de ebia wakwete ahwe efom bi ama ne sisi na kopem ho anade bi abuagu no so ama na ka ne sisi no enti na ama na ka fom a de ya ne yɛ ka kyɛw no sɛ ensem we ya yɛka ne bebreda ne da nyina yɛbɔ so yɛka no ɛkyerɛ sɛ yɛ wo ho adura yɛkɔ so yɛfa so ɛde yɛ saa nipa no enti na wusisi yɛ ɔya na aba yɛ hɔ a ɛno nsi yɛgya ahaban na masisie no ne nyina yɛ de nsa agu ɛho ne yɛhɔ ahaban no na ɛno ɛdi dwuma ɛwɔ nipa wusisi mu enti obi a ɔwɔ haw ɛwɔ ne waste ana ne sisi mu no ɔmmra Dr. Ba aso ɛyɛ hɔ na afei yɛhwɛ no ma saa nɔɔma ne nyinaa no ɛmfiri ne so ɛnam ne wodi nkɔmmɔ na meka kyerɛ wo sɛ sɛ wudompe ɛbɛyɛ ɔya ne yɛ nkwanhyia na de aba Dr. Ba hɔ fi sɛ nnɛ sɛ wokɔpira wɔ baabi na dompe na na akasa ne yam ana ebu a no amfa ama Dr. Ba hɔ a wobɛhu sɛ kyerɛ bi no na afei amoa didam enti na wobɛhu obi
onyini ya na woso no ya hwe ni ye enam ne kasa enti eno be he no na ne nsa akoa eno be hu obi na ne nan ba akoa be wa che ba ako eno be hu obi na ne nan na chia amana eda ho no eche kurei nanso ni nyina sanse wanya obi obetimi ato ne kasa ama no ati se Dr. Banti enne amana didem when Dr. Banti ye modern room kancha wo se wunti ani ya bia ya sabia aye hospital ewa ya so ye ho enti se wo be wura esanse dompe ne ye wa haban a nyankopon de adom ye e de tu dompe so a saa haban na ne to dompe ni nti obi awu dompe mu abu ana wo kasa mu abu no wo ba ye ho a entempa no na kasa no na atoa ama so ho ato eno obi to ntimi mpagya ne nsa eno obi na obi hia kakra bi opon yo se ne nsa hwan gise nipa ebe fashion man da bia ni tufu ka cho se ade ba ko pe ana na wo wiase a na etutu ne nsa esa de hyem eye nkwala to obroni bai endi obetuma tutu ne nan ne nsa nyina go na kire wo fashion nanso enne enipa da sani ya na ne nsa etu na hwan ni nyina kire se wanya yade ewo nsa no ho wa beti no ho wo shoulder no ho no kasa emienu kohia na hyase se eriri a eno na obi pemo kakra bi na wotiem obati oso adie mu osemensa no ehwan na obi di asa hyemu ama ena yedi hyem ekina yedi hyem ebe akra no wudi hyem bi mu enye na afi wonsa no entimi nya hwibiem enu ti na Dr. Banti ena wie me no metra se ni nkomo ka che ose obi opagya ne nsa empagya obi a ne nsa eyiyi rofrofo no ni nyina no ode ba Dr. Bawa ensa se ni nyina no ye wa haban ya ye ja haban ne mani di dwumanti entempa ubewu se o kasa na ema wonsan eyiye no udompe na men na upagya wonsan na ye ya no na ni nyina afiri wo so na wanya fa wodie enti na wiai de mi tu obi afo ne se ena na awo ba ye ana apagya wonsan pagya ekina bi no awo foforo be sa ba fizezesi ani nso na dan ne kwai first na ne etwan da bia me nso ato enti na wo ya de ne ye nsu to brede ene ye hyase se wo sasabro wa ho tutuo no ene wonsan wa aposo no aye o ye ne nyina wo de baba bedan echamfo ba enyarewa nyina bedwane ye na haban kasa yen yete na bebom efise nipa wote abebom wo ahaban mu no okaso obetama haban ade ato dompa na wode ahwe wonsa sabi ehwehwan yiyi a yenye na chini enti na awie ya wo hwami se wunia bi obabi ne nsa ye ne ya opagya wote ya opem na ne nsa hwan a ni nyina no eye Dr. Ba yen ya so eye ho oba ye behwew ama sa wo hawo ni nyina afri ni paduanim awie ni wudi nkomo me ka che wo se obi a ne hibon da jonku eye ne ya ye kan jonku a afri wo sere ho ba wata so ana eba usisi wo no kasa bi hye ho na hyase se awere ana wunya nkwanhia bi a na fa ma wutia ho ana aka wo enti no obi tia wo mata so e ka wo men kakrakra eno na se wo antu ana mo ama Dr. Bawa wode e ka wo me wode e ka wo me wode e ka wo me ubo se be akra no na fa edwo to fam na fa amase be wada ne bubuani enti Dr. Ba say obi a ne hibon ana na jonku ya ne ya pa titu mpanimfo no ene mrantie no ene mabaawa no omo sa ho hawo no pa no fabra Dr. Bawo na ba ni nyina ya haban ne beja ato so ama wo na fa haban na akowura mu na fa akodi dwuma ama ya obi a wotie bubu a obubu agu fam ni nyina no nyankopa da wo ma na wasore atimi anante si e ka dompe ni e ka kase ni e ka chose kuma enipa ba ko ye doctor ye fe no na kofi ba onu kwa ne doctor sesi a ukuta haban a sabu dompe a wo chipa wusi we dia spana code eye me ya amen na me fa atia amen na me mu akoa amen na me ye me ho hwenye ya obo moden adu ani kire Dr. Bawa de ye kan enya agudie ye behwew ama operation bi anke ye koye no ni nyina afiri so ama wunsu anya fa awudie enti na wiai obi ono so anya nkwanhia me na kana chikase ana obi ayade ama na chikase o hawa ba mu no on famra Dr. Ba aso eye ene teni ye se o ma me na wanya stroke no o papa no a wo twene na ase no kwanya wo se wo di stroke yare ne beba Dr. Ba ho eye kakra bi ye di ahaba ne be sha se akeka ni padua no ama stroke no akoda ba bi eda ama wo ni padua anya ne fa hodie awie hya ne nso se nsu atoto wo kotoje ye oya awie ba wo kotoje ye oya ende wo kotoje nti wo ntimi nko ba bia ade ba chi bia bibi bo nan ade ba chi bia wo bibi asra so enso odaye dani den na eya oya maame enkosi da ben ana obete se Dr. Ben ka se wo re obi a ne kotoje ye ne ya na ade beba so wunya adaje na wunya gidie te se de eken na ode wani pie ho a obi owo haw ewo ne kotoje mu no e kontam
ema won so wasom dwo enti awiai kasa bi e woni pada sani mu bia no eye Dr. Ba na hweso efia na dwo efia no pokopuma na dwo sa ade beche eye ne o sa dompani nyina so enti sa wo ha wo sa dompani mu a fabra Dr. Ba ho obi a wabodam emra Dr. Ba ho me kan wabodam tu ohu wo a woto wo so wabodam no fa ne bra Dr. Ba ho etwere yade wo de ba Dr. Ba ho yebetu ase ama ho to also yemkuro ni nyina eye Dr. Ba aso eye ane yebehwew ama sa ho ni nyina akọ dia number no ne mfa kasa no emra wiye hyane zo sa Dr. Ba ya yaresabia enti yade bi e woni pada sani mu no bomoden na fawura ho ni yebetu ase ama yade na kọ eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 Dr. Bawo Kumasi Atunso Agwa Hospital nechi and then can so your was Pentex Road 18 Junction ofa bag na pa Yaresabia fro trotro na fu ani kire ba say enko okay ebusiafo ba so ye na ye ko ye no kosua be man of fire so we dey bebodua no yaje ya hade ye wasantemam ye wura ye bunu nti ye nsoso enti ya mana twa san enti yaje kosua no be mama ton a obekwa koche ne de abopan no so ebusia ye ntwa ye ho na ye nyen krato kakra na ye koba de aka ne nyina no ye de besoso ma ye twa ye ho basese a Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassanca. Losing the layman capsules. A mousy no to do my thing. No bread you must saw with shanka sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always what if you want to you're free to come to so I say for semi boom round them see me dear someone. Me what here. Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem more and allow. Losing Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they crown. The frame master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. I do my yen Hana, is spray car, airbody waste, is spray car. Inside learning kama okabi ulohani spray kama pa yenye dwuma basa me ye dwuma sin dwuma o me master ho no mo 7 years we are me pon me ho no me ye dwuma no alaji salia ho asaf market ona na me ye dwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na ye de ye dwuma no ti ya nyame adwuma we are sin ye mesesa no that one ebe we are sin na no no see nya machine be friend moving ye di bi suba hanti nya me adu ya treshim e wapem so ya ye eduma no ha o de cars mako 100 kwa ba benya baby this ye eduma kama pa wa ha me wie school no na me nya school anka meko pasata me fie e modern ti nya me na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto aduma mu ambisu aduma no
Sua adwuma no so wie no. Wanye maburo. Obeto afidie man bi shop no yede e de maame. Ti adwuma na mekura mu a wasaf market. Ne nyame aduma e ti maba be adwuma no kakakase. Me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years. Na me boa me master 2 years. Me boa master 2 years na nyame adum. Isme nya ba bia. Kobo mpaye maame me start adwuma no. Ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni. Asa nyame aduma ti me sabe bie company we kesese. Ti nya se ahase no ana. Ti me ko yesi. Your machine edi twafela. Ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yensanko an na twafela no. Ba na de nyame adum your machine edi twafela. Your machine edi bulu ayi no. Nti sisi ya no go for class 1 no na say what ma sound the car nti bibia dry. What ma aja ko she ovi no aye. Challenges you woman say on say ade bia obehase bia no mfa nizi e promi ana e KTI nko ana na e ovi asa 1999 seconds esubi bi wadu asa na nipa maako bi subi bi enti na e mani die kese se be sem kwa bro kura kokotena okoye adwuma no na kamiti mi beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na Ewurade adom paibwa na Ewurade nyansem no nimdie no obi kwa maame a ene metima nya machine a me yankasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na yankasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi no wetu ye machine we ye quality machine a just all the care we na wusura ya ye kama be you ka be pie no because e difrabo che na ye bai I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se media me penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no paint papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de make to say na de minti menye enti make sure ma hu say car we paint see ni bit my de aye enti me work machine no kura na me face be hard na mete so de am say be adwuma quality na kwa enti ma ba because your car sin bo paint ya can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obo open car 1 year pepepe na car na yepasa e fa be boy na car wla for no so na masa ni ma won na yede etime ba but dem ka she nyame enu nya so ye dwuma ye na ha no ye dwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se edwuma ya ma no woni biansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month we ba na aka na e obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na e wi na ma force ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bi ama na ye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ewura be ba na o se bi abeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities ya de aye paint no kwa koto de ababe adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year kwa bigafo so na yentoa so me wo YouTube so say na Michael Nowuchi was say the wig is wigging wigging no wig ampa Mrs has not been wachia ye nyina ya jeno so Robert Arthur wono so wachia ye wosi nyankopon won hira ye nyina yeda se osuhwe ye free Spain yeda se pa Martin Jensi ye ocho ye no asia boy na ni pakwa wone no edie Kofi Mafo osi Ohemaa see the guy there here comfort yebua osi guy oye low too much David Fosu was it Ohemaa baby aduru there so kwa positive na kwaje order free wo mu ho said ye be ya ye betimi ahwe nkrofo a wo mu ba ha no bi pa na kamini ha be mani a
kamebo no pa Juliana Abe wose wonum tue sika ni nyina be ma no aboka ni nyina na mo mfa no se wo mre areho se abane sa yaji ma no wachia yen Abigail Wusu wose Evangelist Brofo no yamani flow Kofi Otre wose ane wo wadwiri mu hawo bia na Juliana Abe aso Ohemaa Benewaa fa ne se wo ba we ji se wo te no nyesa wo ba shi sika nyina kwa kwa by fact okay was it okay by fact odi no mentimi and kind fi say en fan komo ayede ehu say dey na me catch no comment no ya ma ne fa ye nkomo yi hu making kind Facebook comment no nyina na me ma abedwafo akwaba na ye nko big mama enkomo mienu ayede me ba me ni kind fa mama Ellen entoma wode ma ye no ene de ekaye eni enu nti ya ma me no ma wo no mu ba ye ntoma no na ye makuma kudunum eye dunum ye che enum efiada no enu aye che enum na ekunafo no baako ya na ese nko beka no afo no ho no wo ba ye bra ne apon ye de ma no ya ye ho video epese ye di bibia mu no kure enti enan ya akai ene de ma ye ma me foi mama Ellen wo Germany Bremen mama den na mo ka kire no amen pa eti mama bai wo fa no abeje wo de na say ye kɔ enti mama Ellen untuma dunum no ya che na wonum da ase de wonum ka mama mumra wonum se wonum da ase ebi emra bi mama tena se mama ba tena se aha yo ma pa chobra jo ye ma menom na wonum ba ya entoma no asano ye bepe bibi kakra na ye de amamo mama mo betimi atwen ye wo fom ho aha sebe de be ya stylish okay big mama pacho yenko Ohemaa e da me fo ni etiefo nyina se no kwasem ni Yankasa Amen. 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 Amen, mama. I go for sin shira pa. Mrafo ne wo mo nim TV so asem wo fa camera wasi ene mu ho be. Akara se bo. Yankwa. Okay. Ohe me top here. Oha me hwane pa me. I said na cab there oye no there. Say me nkasa but na cab ane pa me. Ohemaa. No kwasem ne se wo ya brantie. Na wusiso me nyame amwo na wokoto maame bi ne bansam a na se maame no adwempare ne tirima obama wusika nyina hye okay yes anete maame fo ne bebre se nyame o se de bia ye ka maame wu asem abrewa tete wa ye different yeah ontimi enye no ma bi osaye be ma no because we hwe the age ya Brana sometime 50 years yeah enti nyame anye na drum no wakoto saa oba wensem no okasa wo no oba ne san ye no oba ne ntisa no tisa no tisa no dia e wo de wo ye ne suba e wo no no de wo ye e na wo na wo ye kristoni wo de wo ye for the Christmas okay e na wo gi akwala no e na wo hwe no e na wo twi abobo ya na wo twi the risk ne kura wo mu ne wo nkwa na wo de koba no we need bank account ye watchmafo kura susu a wo de ka to de bia 5 ka bo so me kwanka wo say it is office say na ne maame tiase a na maame na nkasa na tete na ne se maame ne ye obi a wo obe ne ba wodo a ade we nkansi it okoto sa maame we nsem na maame na hu se wagimi kakra it wo discover beba no e no krepo no yeah they are so that's one sala so that's one yeah man fans ne babi nyina na aya akwan okay we ye ni ye woni mbete enka ye fra wo no nka be yi ho ano ama mansan nyina hu se ebia na boy na asema wo kakwa ntisa ade na ho pese wo bekasa ye ni ye woni mbete meba mama meba memo atwa so evangelist kakakra na fe me nra homa no so sese yes madam yes boss piao Nhyira amen nana hema eja pempe yes ne pen ye wo de wachimi ane wo kwasia ane wo bodami okay bodami de dead na kwasia ne jimi ne de gise nipa ne ye
Okay. But then you do nam kuro bi ehun se wa dey. Abodam. Na kwasia ni Jimmy. When wa Jimmy. Oh yeah. Kafra. Abi tie. Me say Kafra twesan. Oh, me mouse. Oba ni sabeka se me di na tem. Me ni na tem. Okay. Jimmy ya dey ye. Me tie. Me dey ye kabia. Yeah. Ya wa temper madness me boa. Yeah, to obi to me bodam instantly no samba normal. Okay. Ebi na ye no owo Jimmy mu. He should tell him say wa Jimmy. O free Jimmy mu. Mama nka se me nkire o. Me sha se bo bra sha se je pro to see that na me can say me nuru ba bia waduru. What am I say? What did the Brahman nam? A swaka to any man and ya way. Akola ni ya hot on ade anu abeti adi anu otuaka. What am I say? We see so abrante any young guy. Ya bi say so wo susu card si mi nibi. Na so to susu go ba ya say. Sikana oto ye no. Ne check ye no. Se si am gina mbeti ma ni 2 plot. Mbeti ma ni 2 plot wo kuma say. Yeah. What am I say? Na what me to ask ka we na go ba ya say. Wona akofo ba wa wanya kunu ahwe niye. Anya dam no. One anya dam akwa what you ba or ba safe man so for 4 months. It means how body food here. Aswaka to any. What am I say? Ono do to oye nyina dua no oba nsiaga. Ha, ya mane modern so bokro nsiaga. What abaya na ya say adi. What you anka? I don't know how I say, why no? I can say my wife, oh, my wifey. My wifey. Until be the idea could be I won't share say, I no crown as some in the scene. Objection. Oh, objection. Objection. And you soon because you have a patch me see objection. Objection sustained. What's the idea? Objection sustained. Any kaka me kwa human so I na dina chia nyansa na me fa ne se me de minim so oyo obi a de wa o si kasa no ase ne kasa ye mu no o kasa ba kasa obi asabi onim dia o ye but onim nyansa eno na me ka ne sa because the entina ma me kasa wakofa ba ya ono wo ko hu ne se de so fuke wa wo dada obi die na wo pa de afo nti wo akwaje se de na okay wo ne da ne ya na se no fo ne ade nyina no fu so wom eso wo ne da wanom be wo ne na da fine na ko wi akire se wo na ho akọ adwam yo se ni maami abaya ni maami no oya bashabone a won tete ne bayi enti se omo do aye scapegoat se de omo de stardom ye oba emre bi abrantie ya oba bi ho ka nsem bebre ya mu se hofo meba oya bashabone sofo juma no de ne ba ne ye anya juma no de ne ba ne oya bashabone se de ojanfo so tutu amabia eye abashabone order in the room mame enkwa humano so me bacho matadi osika collections owo de nyame wono ene de atade mame ena enemiti nya wo ye etire no ede mame me bacho owo Tech Junction me bacho wa a friend no na is hair and makeover Tech Junction wono ma Nwabiaja bank na chiri wa ne number no is 0595591088 menhwe na menhwe se metimi akwa humano so abasisi ansa ye free eye adom TV na no miensa ebo na wanwu yen wadom TV na ene obra dwumadie ye bai ye besum ye nyankopon besum mo ma Ghana adwuma wura mframa wode ama ye no ye maso aba mfaso ne asua de afiri niama ene nsem a eba ha mu minim se wafa wode afim na eni da ho ena ehia na esisie nso nye entia na wahwe de wuye bia eyi midin de Ohemaa Benewaa ofrem Ohemaa bia meje wo so me kwa homa no so na mahwe wonso wadwe nkyere mesrewe ama enye ntientia na woni ebi mra so ebi 03220-835-818283 03220-835-818283 me fa di kan hello oh me ma yeah jo wofa oh me masomo asante mapon Kofi Ase no tan coach oh me mami man no bedwafo nyina munye adwuma Nigeria champion brofin mami chan pa na pato oh me yeni abema no wa manani ana ho na wodi kohyia kura ba studio a empanimfo ma di kohyia na fini semu anyi sana wo kase to mu konyi ni sani gua na dante nyi sana ya ne dia na e nyi sani gua na enye wodia endu so pre woni no am woni ana ho no mo se de me ma me ka so be fawo na ye oba me che fidi na tinya na me sire eye se wo fawo wan fawo ha ba tu sika gwem na
Somana, we need to come from more Barabian what to see can you go. No, Abu Yana about that for me. That's all me. And so me that say hello. Hello. Mama, water. It's not Nigeria, Bakope. I should go and budget the graft. Me mammy biggie, and mama go to say the bram. I want super. More contract over my super to no cookie. So come hardly. And that's what to Chicago. A cookie. Yeah, me and the boss. How do you out say? I watch him or the Atmohanian crash and prayer. No one tell of a quarter and a champ of both in the two and Robert is going to. Oh, me, would you my dear addition? Now, a man shall banish you. And if you say, could you have a branch can be made no money and such reno, but I'm who feels it. But you are a mechanic girl, a branch where a branch than when you was swapper. Convobo is the age in a certificate 40, but only the 21 good years. No, Sabin got top plot the open one can change. That is on the plot, no. Abi and Kabi and go, so was Bob Wana, evangelist capacity top plot. I told me now, my affair. Quarter plot, half plot, autonomous. Oh, well, you have a dial. You have never been channels, maybe I favor about, but I favor about. Kobisa, the entire money, the man, said, or Papa, the man. Oh, Kobisa, what in Yasha crap 3 years, and not for 12 months. And then here you go, you companions, and a club now walk on India. And let's get them out. A branch and was in Huntina, make a genius and we will consider it. Mercy, maybe, but no, 1 100 trust, no one to the 40. Now, yeah, my means, you know, we also want one year to have been. Okay. I was your nomians, and no, and ya bo, and so one way, dear nature say, ye name wedding cry, they were ha, could say a year nomians are everywhere pemu, mean sign and far of for 1 man. So, hello? Yes, madam. Medafu would be baby our free. Where they were over what in Robert. Because if could you grant I put a 32 bit land fair. I ain't with you, Mammy, and a man, say Jennifer. Oh, what the dog? I can't be saying, okay, you remember, I do go back to you, okay, everybody. Never patch you out of the moon. You don't know the put to me, Mammy. Yeah, that's ready. Because what do I say? Oh, sir, young boy, which is whoever come ground. That would be another in your baby money to go about when you're bound to put. When you are told me there, no, you're there, what to be coming qua. There's one chiman, Papa, the big cano, and Manama, when you're baby, the Fortunana, why no Banaya, but I say. Okay, yes, so that's hello. Hello? 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 About from my search, you go cover and get play. I saw that a Bonaquami Jimmy, aka DL. No, my just made us to brain. Engineer Gas will command some mark at the police station that you are with Mamma Channel. Mammy, Kaka make a man say, young man who will be Muyabatre. San say, I remember that party and I since saying the patrol and Cobaby. And this young man will be a breath of some go school. Now that tells me, yeah, the patrol, when you want to Montier, my name, Papa. Now, only one more papa. I was mean, back to play. Now, I know my man, a penny. Yes, you could do baby money trying to take and my say, no, I'm the hour in your man in cafe, Intino, or on your club in a free. National, a quack by and Nippon on Panasa, and I say, what hour, you know, I never know one you. On that, what's the work? You're calling me a Bayano. If you're base FM, but one of my mammy, and I don't base FM. One of my men, and they tell you, I want to I would say, what hour you are winning that seminal. One moment I don't know all po year. So, give us say, no man, won't go to Kua, moving goes to that way. Can't also 2 minute car, can be and Bruno. And so, Oma, or said will be them and be what ball full mamma is saying, what now? Well, Joe, yada say a pa hello. Kwala you know at 1 minute as soon as na the office madam sana hello. Ato papa pato yanko. Chazana rawusam. Bibiana me come me this only abejimia. Obi afro akonta. Eze mi nua bayi. Chaza o ma me no mpa wa asem no. Is abadan so. Se wutu omufu bia asa de ne geneja ho.
ade nso nyame enko ba bia onye wo kokokokoko ukọ America nka wo so kokoko ya e bia nka ne ye hwew so keza wo dwuna ade no wa won Kafra bato. Okay, hello. Yaba. Me da fu di baby afrefi. Ba cha 2 pm ni o. Na kasa free Asante Mampong. Yo, 2 pm bato yanko. Na mame mo abaso. Na me chief of staff. Honorable Julius Debra. Minu yaba. She minu ya pato be ka se turo. Sebe unu yaba ajene nya kwase bia afra wakonta. Shege ye obetra wa asema a woka. Ena ode me koye ena hwan no man bibi no me. Nti wo ko play game no wa hu ana. What ma me fa ono ko ade ne nto nchen. First boy no timi say we helpful. Wo boa. Eso ye frɛ ma me no hu asema woka. Na ana o ma dwene o mo say Nhyira na ye small platform. Na wo ba koye ade ye frɛ obra be yi anu a wo ye tobe. Hwɛ. Wati kura afre no wasa afre back so ne ofabo omo be ye dai ye frɛ be yi hu ano ana mo je say Nhyira no small platform oda ma me Nhyira goli me da se we dey wada kura afre no wate ne. Hello Ohemaa of Alex Nyakwasiasi wa fa mpacho yenko adantie no misuma no pa enye ono a ewanya eja na papa ke bia omo anya yesan ka bi so very very brilliant enti na futu amedi be man ni say onya iwe nyina nto akiri no hwe ne braso amoni na dia boss de ma fa anya no ho ade da bidamas wa fa yeso ye da say hello Sandalana Yenye fefe Salukade Ohemaa Atale Baby I'm a child they are not rusty are they say some book ni pen number je number si am my child see baby ba kwata bidira say ata wo sia na Ohemaa mame aya na maya ne ba na sa wo charge sa obi tin say won tu ati o chese ya na ya wuti wa no wakuma no baby ko tutu baby ayo modi na tutu wo ma me show wo de for some no no bi ani wada uwe de wa ko no tuma beta so ya waka onye na waka obenya de so ya waka no kwa ga wo ma me ani mi so nko no tuma show so ro ba ti say yin na e ju ko pesa ka tie aba be de no no enti ya me enko kwa no pa enko makuma na do ma me be mo bi amoni so ama ye bra no so nyewe yes first food no be food second food no be food third food be food enti ba cha we na ye de di no o me na ni mienu na ho no on to na mo no mo ne bra le be ya ma no nya me hira bu nyina shaun so pa Obrahima wo ayija jom na wa frɛ no. Okay, hello. Yeah, hello. Mami. From Pacho Woody, baby afrefi. Bugo from Tadu. So ba ko le mu Dubai. Oh, papa Pacho yanko. Mi tia na na di ma bedu. Mi tia di ko ba ma fera. Ya redeemer, mi tia li di fashion so ku tia fe. Ya, dia mekan se be ma no. E ma ne fanche. Gen me ni da hona no ye ka. O fa ngel juli adan, be bi obi tia fe bia o me ma fia de, o ma fia no. E ma no fa mo le nche. Boss, this time na media che no. Anu na ma ebi di bo na no. Umasa, obi di bo na ya di bi. Me nko akwala na ho to kwa. Ni mu mfa ho ade, papa wi amo na nya wi. Ni pe bi aseda to mi keta o ni se bi o yi yen so no ye. O ni se o ya di o di mu ye di wa nya o de so no ye. E ma le fa nche na. Na mu mo fa no ho ade. Me da se. Yeah, that's me family last 2 calls. Hello? Hello. Now, ma'am, good afternoon. Good afternoon, Madam Woody, baby afrefi. Radia do me from Abdul. Pacho, the ATN say na ma'am. Who can free Pacho? Make us free ayina hini. Yo, yanko. Me Pacho, the ATN say me new be man. Me stra no anko be ya. On konche, sa dua ba on konche. Me no. Oba dia ye me. Ma fa oba be ye bosumi sia pepepe na o yare bu mi so. Nfie baako en nine
ama operation ni na ba mu me ton me plot me ton me na ntwie mu me check chemical be 1.3 billion tie 9 no abusia bia emba doctor mu me kana doctor mu be ya fe abusia ni bia nsi ho me na me si ubae mema adwale no eye bibia se oba ne bomudua na da ne ko no so ntie 9 ni na ye nante ya bam ni na me hwe no tie na onya ho to no pe o se me ne ntimi ntina bi o ja me enso me dia che abapie mu ba ko me je me ba de no ko sire ge no e santini won entino on fan che na nyame na di sabe nipa sem edeman nyame na di nipa sem me sre no sede na me ye ya ge no oda doctor bra hwe mu na me ya ho to a o yere ne me nya ho to o tima ne ma si ne ma ni na ma si ajare no ayende abusiani PNC ho nsi 9 no ma dane dua ba ko 6 nsa na ge ne ahoden ensi media che bibia onyame ho dua bonde on yi 3 tiri no hwe ge ne wie ye beto no medase nyame kam ho pa nyame mama adwuma ne tre ne bi nduru sirem ne nya bi ntie o nka be me nana ne ma amen yakopon wo nshira anyway manso mo abusiafo a semi ye obefrem nana ma senti beji kodi first fool you no be fool second fool you no be fool I say third fool na he be fool beji kodi nene a kafra no obechi am yayam no niti na ye ade ani ye 10 na bobo ya ne pese wo that's right obeton asabu nyame na adom no omie food stop and just na ko obeton bobo ya Matilda and mami asemi so 2 minutes na ko beg mama chewa dwe na yen sorry Matilda no me dese ne mami na aka so ya korabo na ya na yese sebe awofo a omwo kire wo mo na mo maisa so wo mami wo so ko sinu ma kwadu kwa chima wo de kwadu no kura na wo de kwa chima no de ba no no fere so obeton na nkahwe ohu ne stature no o se dawo fo nkola ni bi fe nka kura we de dachi enso ache na mu sakola ni time sesa yeah where so nyini kwachi ni pana aba obi nim dachi asem kura no so ho fe akura no emfanhie nyansa sesa de we ye esi no o ma bi nsi bi so wotimi yesa ewi yesi de ni kesi ebi esi nye we ni first time okay ama so wotimi ehunu se ama ha me maame mesa ko school na betimi asesa mabrabo a ebeye ama na dachi aba ba yefe etimi de ya ne se won eduru mre bi se ya de ya ne se semia enna me fa se me ba ko fa se aba enna sika kakra wo mesima ka me mfa wo nse fi wo kwa na fa wo kire bi nti nti wo se papa de timi sore se de bani ni bi kura ewie so Ohemaa nya dodo na de be ma no obu ho a wutimu se wani wo ho sanka wo be ma ebi ni wo ne mo be se 100 bi na ba 200 bi omo na eba emu anwa na eba se wo se wutimi didi a wo se wo na didi yo evangelist kakakra na Ohemaa mpato abaya na yefre ne se Matilda e friend Tilly yeah atiadi Hana Tilly how say Tilly minka Tilly mi si Tilly Matilda bia de Tilly we el free what di say we Tilly eya fa di say na Ohemaa papa de tiedie se Matilda tena konwa kase mu ka che me se ya de Matilda ka kire me me te yi se bueno ase ye yi na ye oboa o ya ne bana ho fe ne kire se
ono so so boy nim oh yes say be ma yere oba ne da eso akwa na ho ofe na nim ode ba na different ano dey hard there enkwa there no mutim nim so ya ya obi an ba ho otan bia na je so oba no bufu oh oba no bufu na so ne be ma da akola na ho nyafe okay boy ni ewo mu ni nana hima mu ma no kwa mo fa so tete ma no ene ma ne ba si ose akola na yakola bone menyintum okay ya yenti ade bi wa hwe bata wo kote akola ma akola ne nsuro ya wa akola bi wa ya de tia na tete no akola bi wa ya de akrokro ya woni pa bi ani ni su tu bata ne so hunu wo ba no we hia tine ya akola bi o me 3-4 ba ko wa open discipline because one say what man when you come na tia fa so when no tie wentie nche say da bia otia no na we de wotene no we de one osini ban kasa we say edu ba bi na say de osini me kasa na me wa pampa kwala no yeah nche abasa akwala no omu and I risk say o ma ba ensuro say you too much better so slow say you are the head you are the family yeah and matter bebre na sham kwala kutupa ukoto na kwala bi no na mama exchange words na kwala na emu ade no from day one mama na peja kwala to the sense on can out there o de mat mo what am I say na do say oh ya wa kwala bi wa ya tia no akwala bi wa dia it takes the grace ya afọ na do say sane mama fa grace ma akwala ka asem akwala ka asem o se boy ne se obepe no ohun se ne ma me ho kire it's moment a boy ne ka se obepe no the opportunity eh den akwala hu se ne ma me kire ma me ka se me blame ma me ne so bebre Bacho, I'm sorry. I got 30 seconds. 30 seconds. Bacho, my name is Fabi. Tia the woman is saying, the woman is an anahima. Akola bi anim se ne ma me ne papa uska. And there, Mammy, ya won komo bi o wa no ba nya den. Enni. Sir, even though I don't for crowd be who say we empty a omu. Yeah. What am I say? I want grace in wo ho. Nyame wo ho. Be nyame amao ayi awofo asede na tete ne kwa na me ba o responsibility the responsibility of parents. So if you are not a right parents, your children, your child will behave like this. And your responsibility, Mr. Mr. Responsibility. Aso. Hey, on how they were. Hello. Me blame my mini baby. No say ka bi ne ka school mu asam. Or athlete or shenkofonsa. Number say secondary school and I say JHS. Ekra na teachers no edu bre bia ye mofra na awofo ne omo de ofie mu so ba mo so responsibility as teachers o sa mo so mo re bra wo se coach o so bi ba mo nche se obefa akora na de na ko baby without ni ma me ni mo be ka che mo teacher de na mo ye fa ho mo ama nipa ne kwan mo ba ma guardian no one say de asini enti abofra no so take that opportunity and on this school ni di akwa akoye and wakofa oye nyaba enti efa bi no awofo oye o ma fa mo de but teachers so enye ya famo de said ye kasa mo fra ra sorry dem so asofo so nye o ma enti ye nyina ye wo bika enti nyoma say ya ba ye mpiti blame no e wo nipa ba ko so oba ye de me de teachers a form part maami afa part kakra e fa bi no said the sofo kasa bi a maami no wa ntiti ye no wa maami wa kasa wa kan sem bebre na me kasa se nyame amemu a wo embatete no wo de nyansa be ba se nyame anwum wa anwode a wo ba be call wayward because I'm afraid be yakoda body by birth. Okay. I'm telling you. Adia we just our Bible me. No, who break protocol. What kasa? Intimi yanko MCR no more playback mount. Okay. Evangelist say I'm very fierce no. Yeah, tini upon. Evangelist say akora bia nim say the papa Oscar. Enya akola ni age ti say emotofo a ni no magi yo say ni papa Oscar ana ne mama Oscar. Akola no wadru ba bia wo school wonim wo mama no papa wo bi. Yeah. And wonim say ne mama ye wanti. So bi to be boa ne dia. So be boa ne dia. Obekọ. Yeah.
papa wu enti wo hu se problem ni nyina da ne maame so na do I answer na professor Kaba na so golf okay what you say okay oh the me and you are not there because we say na yen there okay me time aso order in the place abusua ye pon na dwumadie no adwatonde no bi aka yesua de abema yi de ne se wo ya abema no wasisu bobra ofa obanyi aja fita papa mechanic fa wo so ne wo de di wa brokwa awiemfuo mu Nempo 17-18 years no a wankasa won building wo mpe foundation e ma wo hono entam musika nkohwe wo bo kura ba 4 months me oba na meka we ohia wo ba no wo ba na bo no hwe no a eye nanso sabi facha me nanko de me break protocol eni agro jimi mu ma wani enna office abrabo yolo you live only once pe abrabo ne ba kupo e pa ho na emaya no amusisuo no ssfo nansan because of social media a lot of stupidity is being considered say normal and we did them sa kwada no gira social media wodi se hunu no a ya makwa ya ba fie ena mukuru no na ehuna mane enom ne ade owo maame tifie and so a mother will not stand up and say baby video yo ye me didn't call radio station say besramu mo hwe ni delete video no be come viral so nkoda we no omu ni awofo ana lack of good parental care hey man no nyame bebi sa wonu mu kra ho moja every wo ti say we bata boni na obetre fia hwa ma bedin se hunu at this age results ni bi ni amedi abaya bia ye do baba so wa wo ba no ye pon a ya kan de me ne nko antama se medini e de Ohemaa Benewaa ye da mo se moda agi amosai ne we hu yesua de tifa bi bo kotokom obra ene de wankasa wabo akadwatonde no kakra nti yentim free mu ansana ya sorry ye do mu bebre chinanso mu meka ye ho ene nso my Ghana na fe yempe eye ensem obeba ne nyina no pomasibre akofia ene ma na aka ne nyina tifree mu na yempon abusia adwatonde no de aka na metie free. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I who is it? When you're fantastic. No, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one casanca. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojo, my yedding. No bread you must saw with Shanka Sanka. No, near. So, losing lock, Mister. Unless you see what if you want to you're free to come to so I say for semi boom round see me dear someone. Me what here losing lock Mister. Losing the layman capsule. What you pay more and hello, losing lock Mister. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronkwan and a low care mixture so a painful and ma woman for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedian kratoimu adia to muse eye. And I who is it?
Why you fantastic? Yeah, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojuma yet ding. No bread you must saw with shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. Unless you see I'm always what if you want you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. What your bem? More than allow. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member if you do what they cronkwan and a law care mixture. So a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train song can. FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a ye. And I say. Why you fantastic? Yeah, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojuma yet ding. No bread you must saw with shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. Unless you see I'm always what if you want you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. What your bem? More than allow. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member if you do what they cronkwan and a law care mixture. So a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train song can. FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a ye. And I say. Why you fantastic? Yeah, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojuma yet ding. No bread you must saw with shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. Unless you see I'm always what if you want you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. What your bem? More than allow. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member if you do what they cronkwan and a law care mixture. So a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train song can. FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a ye. And I say. Why you fantastic? Yeah, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojuma yet ding. No bread you must saw with shankasa. Nana, no, near. The frame master Amwa, Naso Framwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana. You spray car, everybody wears a spray car. Inside learning, come. Oka be with honey spray car. Come, pa, ye Juma Basa. Ye Juma, Senior Juma, Master Honomo, 7 years. We are me poor me home. Ye Juma, no large salary as of market. One another ye Jumano. Yamiad, no, na ye one tabo and a dear Jumano. Yamiaduma. We are seeing near Messano that one we are seeing now. No, see, young machine be a friend moving. Yet be subahan. Yamia be a trashim a weapon here. Ah, yeah, a man of how would you cast Mahmapo 100 grabber when your baby this? Yet Makama. Me real school no. Naming school and Kameko. As that I'm if ye a more thing. Tinamin Namadum Suma more for Pupia Monane. And I'm going to admit I'm be senior man. The senior man is we no. One yama bro. Over 12 years man be shop near at the money. The man and the Mekuria was of market.
ne nyame adoma etima ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom isme nya ba bia ko bom paye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese ti nya se ahase no ana ti me ko yesi your machine edi twafela ti adwuma ne ba won se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom your machine edi twafela your machine edi bulu ayi no nti sisi ya no gu 4+1 no na se what ma sound the can ntem bibia dry not ma aja ko she ovi no aye challenges you woman say on say adie bia obehase bia no fa na easy the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds as we be wadu asa na nipa maako bi su bi enti na emani die kese se be sem kwa bruchu kra kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na ewurade adom paiboa na ewurade nyansem no nim die no obi ekwa ma me a ene metima nya machine a me yankasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe no ankasa no ye machine se wi no kwamia no the whole machine bi ene weto ye machine we ye quality machine a je se wo de ka wuram na wusura ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye dey I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka ne de meka to se ne de minti menye enti me chire ma hu se car we pinti se ne bit my de aye enti me work machine no kura na me feel se be hard na meteso aye de am say be adwuma quality na kwa enti ma ba because your cars ni wo pinti a can enti che won sem kura na wo se ketimi nya be 7 years for 8 years but we bo pinti car 1 year pepepe na car na yebasa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka se nyame enu nyam se yeduma ye na ha no yeduma ona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se eduma ya ma no woni biansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no obeba na aka na yede obu akwa mtimi ne kan se o car na 2 weeks ebi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma for se ba be fa o car edi no kure e wa eduma na yede ye ho nti ma wo bi ama na yenye problem yede e wa ye ha eduma ne de ye nya eduma fete bia ye ye eduma wa o de kwa e sa de eduma wo for yede ebre enye spray ye o ka bu a ka bia be ba na o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis yede aye paint no kwa koto de aba be eduma ma no emwa o acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye eduma ne wi a ye sa polish car no broni kan bi se was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na se edin ko mi dia ye de papa ovi na ye de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia ye san freta se na wo machines no se fin bia me to car no so nti ube yu car no be pie no na car na ye kama nti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no nti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obitimi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya mo be ye adwuma no enti ne ye de e boy ye kura na ye spray ya no opani se o ye car wie na se o hu fort go ho woni ni opon se maji wa adwuma e bia me je o se 10,000 na mi spray car ni wie na mi yi car ni pie na mi hu fort wo ho me sa sande car na ye foforo asa mama ka ewura ye aba because asa obi a ye
woyɛ no kwafo na sɛ wonim adwuma no ani so biaa na sɛ woyɛ professor biaa no ɛwɔ sɛ adwuma no a woyɛ no ɛma obi mɛkyerɛ wo sɛ aha anyɛ yi na sɛ ha yɛ se ɛwɔ sɛ wo quality ho na nipa no bɛfa kaa no na nipa no ba no na ne gye kaa no ho ɛma me so makoma ɛtɔ me yam me so m'ani gye paa wo sɛ adwuma no ɛyɛ no ɛtima wo kakra a mede tu yɛ mma no ne mmɔfra ɔmo abɛsua adwuma wɔ bi no a ɛkɔ ne sɛ ɔmo ni abɔtire no twɛn a yɛde yɛ adwuma sɛ wɔde gan hyɛ ne nsɛm no ho paint no baako mmienu gu a ofiri sɛ wɔ ho adwuma nti ɛne yɛ mɛkɔ akɔtena wɔ vi mu no me prepare makɔ akɔtena wɔ vi mu na watɔ paint biara na wɔde ayɛ adwuma nti ɛmmoa ma nipa bebree wɔhyia ɔmo kaa no bo sɛ kaa no pɛmpɛm no ahye na yɛ tantantan ɛsoro no kalanko ɛne nkyɛn mu kalanko ɛnyɛ biribiara o sika ne blɛ ɛna de saa nneɛma no nyinaa ɛba yɛ meka sɛ me start adwuma wei almost 26 years no nyame ama mɛtumi abɛbi adwuma wei ɛna sɛ ɛna fam sɛ mede sika ne blɛ akyi a ka metumi mɛbi adwuma nti metu nkɔla nyinaa afo sɛ wosua adwuma to wo ase sua adwuma no yie sua adwuma no hu na pɔn ho ma wo master na nhyira bi ɛfiri master no mu baa obiara no wɔnhyira wo na ama ne kum biara me master hyira me mepɔn me ho no mesom no ɛma ne hyira me ɛna mpɔ start adwuma no nyame adwuma bɛdu mpɛmpɛn so a wɔde madwiri m'ani so ade hunu paa mepɛ sɛ mehu sɛ the next year to next 5 years going there ɛyi prɔnkɔfoɔ me bebree wɔ adwuma mu ha ɛbɛfa kyerɛ ne school nyinaa ba ha ama amanfoɔ abɛbɛsua nsa no dwuma because yɛde straightening yɛde air condition yɛde fitting shop yɛde saa nneɛma no nyinaa bɛbɛm ama obi biara atuma abɛyɛ adwuma no ama apem so yɛ ayɛ so amoa with mobile service enterprise tumlika no for adwuma bla na ade adwuma ba ha ɔne mu wiase da na nim sɛ ɛbɛyɛ nkunudie ama yɛyɛ abusua no yɛ adwuma no nkɔla yɛ no yɛ adwuma wɔ ha nyinaa ama amoa with mobile ayɛ nhyira occasion yɛ apem so fair junction ɛmena na ɛba woduru filling station hɔ no a fo ne hwɛ dodu akokɔ ano so wobɛduru hɔ no fair junction hɔ no a wofi dodu akɔ so wo ba a wotira nsuo mu bu nsuo bu hɔ a wobɛduru hɔ na sandboard so si hɔ no ana wofi tech so na ɛba wobɔyɛ ps no a amoa automobile ɛbɛyi company no din no baabi a wɔsɛ woba bia direction no de wobɛba number no yɛ 0244 46 5764 0269 428204. The frame master Amoa, Naso Framboa. The Frahanamo Amoa with mobile service enterprise. Eduma Yena Hana. Spray car, airbody west, spray car. Inside landing, kama. Oka bi ulohani spray car. Kama pa, yenye juma basa. Ye juma, senior juma me master honomo 7 years. We are me pon me hono. Ye juma no large salary ho asaf market. Ona na me ye juma no. Nyame aduma ho de na ye bo ntabo na ye de ye juma no. Ti nyame aduma we are seeing near Messano that one we are seeing now. No, see, young machine be a friend moving. Yet be so bad. Yamia be a trashim a weapon to ya. Ah, yeah, a man of how would you cast Mahmapo 100 grabber when your baby this? A yet Makama. Me real school no. Nami near school and Kameko. But that I'm not free a more thing. The Yamin Namadum so my more for Pia Monale. And I'm going to admit I'm busy at Jumano. The senior Jumano is we no. One yama bro. Over 12 years, man, be shop near the money. The Jumana and the Mercury was off market. Then the Yamiaduma, it might be a Manacasi. Me started a Jumano dear. Me pon me honor me pon more master on 7 years. Now me boy me master 2 years. Me boy master 2 years in the Yamiadum. It's me nya baby. Cobom pie mammy, I started a Jumano. Me started my me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asana nyame adoma ti me sabe bie company we kesese ti nyese ahase no